siona laufanua muao Talaflava o talafo le video Samoa. Ua whamatala le presidente o Saina o Xi Jinping le la mafutanga ma Australia o se mafutanga e whea ngai ma whiliwili ua inga i tau sanga taruai ma ua iuna ia i le palemia Australia Anthony Albanese ia whae tete na ia whaatu maupea le whainga whapaanga wa iei nei le ua whaale leia. Na whailua ita i lua o whaelefoontanga le G20 i Brazil, whaelua i li pote le APC sa ta ua le ita i usaina i le sidia mara se furu tau sanga taruai wa whaia nisi la asanga. Na whaale rei ai le sootanga asaina ma Australia e fo i manai milo milonga sa au fiai. Na tu ina ia le whainga maloa Jinping ni tariffs o la fonga tutongi o loa au ina atu i saina, pe ita i wa whaelua Albanese wa so longa le leile whaanga yoinga o whawhata wa inga re wāo tunu e lua e te minei. O le whātua rua i leo na whairua ita i e to lua, o le rua i whairua inga sa whaia fo i se whono tanga le G20 na whaia i Bali le lua a whelua lua. O walauria mai la e le ita i usaina le palemia o Albanese, ia malanga atu e Asia Beijing i le tausanga fōu mo le whono tanga whale tausanga a ita i e whaia i saina i le lua a whelua lima. Ua soria le company tele le Bunnings tu la fono whaarilo rilo e ala i le whaongaina o le lātou whainga fōu e mātau waifo linga o tangata o le facial recognition technology le e whaongai tangata whaatau. Whaeroa mai ai nei le i unga o suenga a le Privacy Commissioner sa whanga solo. O le whae unga o whaeroa mai ai suenga sa whaia i tono le lua tausanga wa tā wai o tangata e anga i atu i whale o loa le Bunnings a tonu e lātou tele o i loa le tūlanga lea o loo whaonga ina e meise o le au i nai o whaamatalanga tā ua whaatau ia i lātou tūsa pēna o sina taimina anga i ane ai. O le whae unga o le neisu e suenga o le atele so na afianga i le whaonga ina fo i e isi pisi nisi Australia o le tu ai ngā teknolosi lea i le lumanai. Ua maua ai suenga le komisina, ua whaalawalavingia e Bunnings tūlanga whaalilo o tangata pe ama le whaita wafi o tangata whaatau sa uru whale i whale uloa e ono sifuru lua o le Bunnings i New South Wales ma Victoria i le bao November lua fese pulwalu ma November lua fe lua tasi. Whai maile suenga i le i maua e Bunnings le whaatangana sao sa te tauana ia i e whaonga ai lea whainga whaatekonolosi. O whaatunuina e tau filo le whaongaina ma ia lafo ia uma whaamtalanga o le au whaatau sa o lātou wao ina mai ia i le piliota e pei ona sueina. E eise li pe ama le lima sa furu tausanga o lo sosoani nei i leo i le suenga o le whaalawlawe na mawai se tamai ta i mamariu i le whaaitua ma Rubra i Sini. Mala awa nei leo i Astoria Circuit au le itaina sifururua i leo le nanafi e ua mawali poti le tino maliu na maua. E talitonuina o le ua maliu pe ama le ono sifurutausanga le matua au lo whaatalia wha maoninga o sia tangata. Wa amata suenga leo le no whanga na mawatu iai au iei poti wata waina maua ni lava o lo PC e le toto i te tono nisi o kālone la pisi le no whanga lea ma lo tu whaatia nei se ripoti e tu watu le coroner o le awhea ngai ma le wha mautuina o le mafuanga o le maliu o le atamaitai. Wa moli maule Caravan Blacktown wa wa ai le teminei le toa tele o ainga e tasi le tangata whaingaruenga wa anga i atu i whaitoto o la latu o unanga moni so soani. Le unanga lea le Caravan Blacktown, taluna whaavai mai le lua fese puru tolu, la tu te saunia so soani o le whainga o tau mafa mo ainga i le whaitu leo Blacktown, ma o la latu moli maua mai ta wina le toa tele o nei ainga e anga i atu mo se feso soani le teminei. Le unanga na amata whaatino mai te tono se vani le lua fese puru tolu, au le teminei wo foi nai tau mafa mai se tastio Community Hall i Leila Park. O i la tau e o fufua le teimi po volunteers e fesoso nei le whaatino ina o le au unanga la tau te kuka ina tau mafa vevela ma fōa i atu hampers o lava i tangata mana mia fesosoani. E ei teimi e maua i fo i le fesosoani me a fale ma isi au unanga e o i le siaki le soifua malareina ma le whai au tui pui.
Whai maire li pule o le Caravan Blacktown o le taunga tau le soifuanga o whaapopo atu i lui tau o whea ngai mana i tangata i le teminei. Ma o le sauni o se tau mawhatanga, se tasi, ma se peso soani se whaataunga e maua ai se peso soani mo i lātou ini na yaso o se peso soani telelea mo na i tangata o loo mana o mia le peso soani. Tala muli ua manatua ina ana wō maainga le tene titi se 15 tausanga na umalo na ole le whaalawlawe tau taabale i le Gold Coast i le whaeunga le vaiaso o se tamaita i au le leima tamai. Ua waia le vasanei le solo atu o wha mawhanawhananga ma alo whaanga mo le ainga o le tene titi o Alaira Wayland li patia na maliu na ua la vea le taabale i se autu i le waweao le sana tenei. Lo tau wha mautu e leo le mafuanga na ia ave na ile taabale, o le tene titia o ngai le Penaua State High, o li patia na ia ave na le taabale lea i Helensvale Road, whaatasi ai mana wo to o lua na lato wo atu whaatasi. Ine i mawhaio na ia tau fia le taabale, ina ua se ese maleala tele matofu wa ile autu. Na maliu ai lava i lea no fuanga, a wana pāsese to o lua o se li e lua sutas tausanga, ma le isi li e se 15 tausanga, na whaabave atu le wharemai Gold Coast mō tong fitinga. O lo o wha wau suenga o lea whaalawe i le vai aso nei. O tala nā le Radio Samoa mō le nei fo ia solua. Ngoi betul, amo. Yes. Setali ya te ia o ioe fia fata si pe moe ilo unia nganga fia maua pese mafutanga anale Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Awani emisi fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ala balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm
Mai le balai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se fulu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolongo mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le Malisi Pacific Sevens o le lua felusu marfa. Aso tona i lua se fulu tolu o November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana Lowi Moa, Omega Ka, Tabale Taumofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole Casey Omega Ka. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le wharatua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Lo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. O te whiwhia lava e whaatalofa mo wholofa i a te oe i le nei fo i a wauli o le a solua o tātou waulia mai i le alofa mo le anga le lei o le tātou tapa au siri le langi tai mai lo tau soifua ia me se fo i se malosi o au ona nei tātou whiloa i ei lumo le nuu ai le o tu o le nuu whiloa i fo i pu e o manu ai le o pu e o mala wha me moe samun wia lo tai au le ngā e o le la ia mo le ala uso fo'i ina ua whiangai ma le polo kalambe o le tau fangu. Ia e bese fo'i o le malu o le tae au, pe o na iai le sunga le ria wa o te vai meni, ia malona au waa fo'i i se iau o mai i le sunga ia tia, whai lau tusi tia, tau whailoa i fo'i ma le fitelenga i le whangabua o le vai bonga, pa o le tau whai a seu Manu Francis Ioane, ia le o mai atu, ia lana fo'i tautua, whaaftai, tautua i le atunu, whaaftai i le whaafunga anga Samoa. Ia manatu fo i sa kering kou kalamari e sa whai ana le la, ma le tō whai a whonga mua o le vai maunga. Longa o pui o li i ai le atunu i mea o lo tutupu le dei taimi, ia ma mea na tutupu ana nafi. Ma mea o le fua e te ua tutupu tae au, ma isi aso o lumana. Ia. Ia ai fa malo le soifua munuia fa malo fo i le langi matafi malo le tau atai tiu te mawhaiva alo filima o le atunu lea ua ngā Gagaifo Faiva Samoa ia sa tāpua ia sa mātou ai uli ia mātou tapuai ia o tau alo Faiva o le atua lava sa wha malu ona au lofa sa wha tafa i ni au vale ma wha moe fo i le peau langa vale. Ia wale solo i fuanga lue ma le soifua tutua, le soifua au o Samoa, i so o se vaenga lava. Aruenga e whaatino le sami, ngā ruenga e whaatino le vātetea, ngā ruenga e ngā ngau ai le vao ma whae e le tai o totonu o ofisa o whale mai, o a onga, o ofisa o le malo, pisinisi tu ma oti o leo. Ioe. Ia mai se, o ngā ruenga lava mātina e a inga lava la tau ma la tau pisinisi. Leo olo tautua i nai i a lea tinu. Awa tango nei e whaamatala ma lau atu le lisi o le toa tele o le au whai pisinisi a Samoa. Te le sao o lea tinu.
Ioi, ele ngate le te mau ainga, ia e whapena o lo mawai fo ia wanoa whai ngā ruenga, ia ma le tō tele lava wā o ainga, ia e whawhai ngā ruenga i lava o lātou te ngata. Ioi, nal mea nai tau le mwhai ona tuli ni sangata fo leo le ainga pe anga oi pe tanga fi fo i i mea tō tino, a wai o maanga e kangi e koe whako e sera i wao o lo uncle po lo auntie o na ira pisinisi, ia o whela kuri o e keru i. Ia le na, ia whatalofa. I le tā whatolu o le tātou vānu nofo, pa ia mamalu whare malo, ia, ai, te nane fo i, o pa ia sautua whafa. O le vānu nofo o tupu mai e o le atunu, i o na tamali i mo na whale upolu, o whale tua matausi, e lipo i ai le mamalu, o tama ma ainga fo i matamba, ainga nofo, ainga oe, ainga papa, ainga na tawhaiti, tawhaitoa, ainga foi, ia, na malu ai ia Samoa. Ia, ai mese, o le tāpua inga, a le usonga ia tō mō pule, o i tū au mā la taua ainga i le tai ba le vaa o fonti, o tamba le manua tele ma tō o le whare ula, sa ole masale o mua, ma le laundiu na sai lua. Ia, ai te nane, sua ma vai whanua fōma i tū langi. Ia, ai te nā, whapea fō i le whale tau aitu, ma le whale tau tangata. Le nofa ma pū ma le la au nā mutasi. Ia, te oe le whale anga fulu ma tō o tū mua le motu, tuila manua ma lau tāpua inga. Whatalo whatu, ia, te oe lei a tau sa vea le nei, le urua i a li se yuli so alo. Ia, ma le sunga lauli, Isaac Paunga, manu funofo atu. Ia matatou o e momoli whaale lei oe le tau whale. O le o ngā Gagaifo i a Faiva o Samoa i le nei a solua. Ia, toi titi o le taimi e tā i le longo. Ia, o na koloki le o le kāt. Saini wha sao le lei le taimi se na e mana vai. Aua tātou te ngā oi taimi. Ari kari iera wali i e palafu i. Sa wawali atu i, sa wawali ade i, oso le si lunga le lifi. Kambi solo i kongo, e whapena i ala mea ngoi taimi o le mea Samoa. E pase e atu i, pase e ane o. O le palafu, e ta ue, e ta tau e lau tonga whamai o lau laufa. So ia ko ki whaikala le anga whapena. Ai, ia o tala suanga o le wātele a wāfoi le uli e mo waile ata ma le fia. Wha tupu manatu i a te oe. Ina ia wha alai o mata, na awa i lungo le ala tele, ia ma whai maria i lo sa alai ki a kaama e wharongoronga mai. I mā mea Maria marau kambo. O la uli lo o wha o lo o whai e tupea ina i a lailo ma fōwhōnunga lea wala tele. Whatalo whapitoa, ta mam tina mātutua o lea tunu, tua asina sina, e le mawhai lava o na whaangaloina o tau i tālo sanga, ia e mese fo i o lo whaanga mori pō, ia wafu i lau tū ngā ruenga wa o te iloa. E tele atu teimi tō te tatalo ai. Ia, nai lo o le o tatalo a whaiwhi au, wa o le mea mondiale nā, wa o wa aifu te ita ia i aso ia o ta lai titi a o mātou wola whaatasi ma mātou mātua o mātua. Wede umia e pungo ko inga kakalo, ia umawha mai leo grandfather e leo grandmother. Uso mai se pese, au mga e pese nga kakalo la ia lea, wa o le la wafu i kakalo, kalo mai le la kai au kalo le uri ko kalo fo ngele fiafi ya talo fai da yu tatu matua ma le latu tapu inga le leo ya matalo sanga e mori pea au ato ma le po ya e te fa longo la vai ya o isi taimi na leo te manatua la te moe ya pe ala fo le te i le vaveau e te fa longo ato o lai memu o tau tala le tangata. Ia e te reilo, o lo grandfather. O lai whaila na lotu. Ia whailanga loko a voile ka ki ngofo le lunga pe kau pisa voile le kusa e ku i mo i ingi a oe ko inga. E tuma mo i ingi a oe ala e whai alana. Lana te talo. Ia. Whatalofa ia te oe lunga le ala tele.
alo le on sai a fai o le avta vale ia ma lo la pale le ia so le ia space se boa ia male wa ave o male au upa ia le tele o business upa eat upa carry o le upa seat upa ngau le kele le upa wa la ku le kele ma upa wa la ku i le taxi stand for le pole rank ola ka ngulu mai ave taxi wa lu kai a ni ko mo se passe as pona wa mai a sesi vo ia ia tu sale a mal mele tu po nei televis o se a to fa ta wina ni meoni video tapes vo ile o vo le o mata le Netflix ia mai si channels vo ia ia ma le YouTube Instagram mai si mau ala ata fo le ia woti atu ai mai si pisinisi na o televise ma meo ata fo i le final Netflix le teknolosi nei vai tau ele lei e vave ai telefo i lo na fa le tonu wale ma fai ai ona vai mama le lei i ata e mata matai tamaiti ia e ma fu le na e mata o tou tangata matutua i ata leanga whapena, o na ngalo le i ate o tau, o no tau exit, ai otu ta maiti mata ai, e se sera o kala le whaia, whai mai tango exit mata pē le lei, ia, na o mai la ia leo mai o ta maiti lo te atu, ala o la mai le mea, ia na mata i ala, ia le mkalikari e, otu lo lai te me fai be ai ala u fetiti lo fai ta mati ma mate pe o masalo mia o lu matua po to nga ata ia le te lu mata nei ai ngalo ya o lu to pe awa o me te mai titi mo no ma fau e ola tele e ta alo mamana o explore po ai si me i tu atu i ai si apps mo bena mana ye tango i lau telefoni ia po lau computer fo ia po lau laptop ta pe ese isi apps na e le te tau mai le te tau io ona o ia le whanau ia ma fua mai o lua makamaka ngame e ngalong ka pe mea ia le na tala tatu te tali ai ia o suanga le va tele o le whai atu sa o la vai ia te oe wai ngalo ia o na mea le lek fata lofa fa pitoa ia te oe pea fai fatoa e to ai tau nuu mai lau whanua ma ele o le atu nuu nei o Aotearoa ia whapena foi i lātou o lo o fau malanga ia tu ua New Zealand nei ia toi fo ia tu i Samoa ia po tuila manua po Amerika po Hawaii po Australia foi ia whapaduia le atua le whainga malanga. Leo i lunga le vate tea se ia tau nuu ma le manuia i no whanga ua utou nopia i ai, maafio ai, maatina ai o utou ainga o autou ngā ruenga. Ia whapea fo i lau tau tua whai pea o le aitau malele pe manatu i Samoa. Ia i la tau o lo tausi mea ma vidi mai pea i aso uma i nai tupe whai ei whala velave ia le mea lava le nā e vidi mai le aso ngafua ua otil tangata vidi mai le aso lua ua deadly tangata aso lulu o le mea whape nā e tāua i lisi asa o vidi mai lava e le tangata ua whamanava i le tua na ngā ia le mea lana na e fsidere se whamon mole, o la mele o kupur kaku wainga. Se malaia po se marapanga le mele, o la kauri inga kaku wainga, o Faiva solo le ele. Ia e moi fulat. Ia o nai tangata o wo, ma a inga whawhau o le toina mo le o le matua sa osi le tele o tausang. Leo a mata no. Ia ai vidi mai lava. Ia o le mea e le mawhai ona tu ua, tauana ave se mea. Ia e sa vali ele to ina male ona matua au fakoloia ara mere feil ko mere masanga fai mako ya soya ale se tonga ia po le ya se tupe
Ia na tutuli la ia le o le au kakaa ma le au ki pasi. Oi, fai au le ainga lai fai. La tau wha lave lai fai. O le mea le nā sa fai aso ia. A le se me e ave o le ainga le e osi lau tau maftang. E tutuli lo i tamaiti. Oi fai au wai o. Uko ki o mai maingi mea. Nioi. O tau te ngā o ia mea le ainga ma ngā ui pusa apa ma tonga ma mea o pena. I reo langa sa tātou wola. Ia le nā. Ma tā upu tā ua o le nei aso. E maise o le tātou tūla lata. I le aso lulu a tai ao. Le aso lua sifuru o le masina o Novema. Lua afe lua sifuru ma le wha. Te unga o le tūla fono o le toi whaafo I mai o le sitseni New Zealand o tangata Samoa sa soifua. I le afe visa lau lua sifuru ma le wha se yo o le aso mua Januari. Afe visa lau wha sifuru ma le iwa. Le teimi lea. Sa va ai I tātou ma pū lea whaakolone I tātou. Ele malo New Zealand ta wala mai. I whaatonunga e au mai Peletania. Ia le dālai. A o lea la, o lo tu lai mai fo I malamata upu a Māori. Au tilo atu le televise ana leila. So le ta fefe e ali. Se I tanga I whae lau screen wha mole la uli po o le leile ta ia le ndala whato ai lo atu le mea. A wawa ia tu ana le lai le savali ma le hikoi le ua tau nuu ana le lai le taulo se fulu. Ta fefe e sole. Masalo e ova tu le fa se fulu afe 40,000 people. Wa api ato I nai I luma le mau tafono. Mamalae uma o le ise me toe lilo ua matua tumu I Māori. Au wawa ia tu, sole, o fu a fiti, o fu a tonga, o fu a Samoa, lai, lea mai ai lalo. O lona winga, leanga ua tangafa Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika, I o tātou tangata o le ele, tangata whenua, ia mana tua fo, ia tasi a le vaa na whau. Le vaa lea no mai ai, ia, o tātou tangata na tā le vaa le nai o le whatoanga fo le mele iei le vau tele I tanga I lata. Neno mai iei mai o mai iei tangata I nei pia e le marmalama le tala le na I le tama o lata ia malona au a inga mai la tau na tuu lo tātou I o ai o mai I nei. Sa ili isi lau ele e mawhai o na tātou o mai iai. E asi mai I lātou pe a iai se aso. I le mea na le na whai. O mai loa ia o tātou uso ia ma whau o lātou ele ma o lātou whale ma whātoanga ma ola ia I nei. Ia ma o tātou whasota inga. Ia lai malanga I meo tulula ma pau ma waa I ia aso. Tātou o mai fo I asi mai. Tau nuu mai nei asi mai. O tau nuu papalang. Whai mai kokele a inga Māori. O kou me oversteers. Koe whaki e kā kou ki kaka mara ki poki. Ai koe kuri kā kou I Samoa. Matu le mahadi o le whamtalango nei mea se awala fo le whawhaingo fi. Ia se I o mai a I le tātou fi. Naunga le o tātou tapisa I nei le sitsen. Ia autou sisila I Māori. O la uatala. Tilo, ma vava ai, ma malama le lei I le finau ngā Māori le o tula I mai. I le talepe ina o le whavae o mata upu onga na mali dia I ai. A o le I sainia le whengainga. I le afe valu se lau toru lima, afe se lau fast fulu, ba le afe se lau faono. O te tilo ia I le telo o teimi sa ka sui. A lea o toi o mai le teimi lei. Mana tua fui o David Seymour. Wangalo ia te aula na iwi malana ngati.
ai o le afa Māori, o le afa kasi pālangi Māori. A o lea o sau ma lea mea o whai nei o whita i tangata. Lea ngai tu ngutu tu whafonga ma whapena o na au wai mai lea o ngā tupulanga ma lea o ngā tupulanga. Le whaatau waina o tula fono whawai, ma tā upu whawai, the 3 founding principles of the Treaty of Waitangi. Anyway, ale wale alo i era wale. Ale la whisiri Māori. O hai le tangata na whai le mea. O le si awha Māori. O le teitai i le pāti o le e ngā lulu e whātasi. So tau au o maua i le malo so whātasi o le National, o le Act, whāpea fo i le New Zealand First. I o le New Zealand First fo. I o le teitai i le si awha Māori fo. O le toi ina o upu whai o malo, le fionga ia vavasa mana ia. Sir Winston Peters. Talo whai. Mai e o te mana e whamana tupea, ma whamana tupea i a te oe. Le tā ua o whea ngainga lea na osia. O le whea ngainga i le vāo Māori, whapena fōi ma tangata ua lātou fausia ma te ia le malo. Mua, marienga o Māori, mātou te tui nātu, le malo si anga i a te outou. O i lava le whainga malo e tu mai, lea taimi ma lea taimi. Tau te tūsia tu la fono a mi o tonu, ina ia mawhai o nā tangi ai. Lau tau pui pui ia i mātou. Mā tangi ai ina. Le tātou whea ngainga so o tau au. O i tātou o se whainga paanga. Ioi. Ai le o mātou o ni polonga, a o tau o sifi. Te a whapupu whapena ma whainga o fie whapena le whamatala ina o le mea le o soile whi e o Māori le teimile ni wa sāwa vali atoa. Mailunga i Keiprianga. I ngā puhi. Se ia o mai i nei tāmaki makaurau. Se i o atu i ngā tai i tainui. Ma o atua i le lo i le pāremene. O le vāngalo na lua, o le tāua le nā i le malamalama o Samoa i le whinaunga le nei. Whamai le vānga o le mta upu whawae lo na lua, o le whainga wōma le whainga pāanga le nei. Tau te pui pui ia i mātou. I le mātou wā ia ta tau o tangata whenua, tangata Māori, tangata o le ele, o tangata o le mau o le ele mwhaina furi. Ia. Tau te pui pui a mātou wā ia ta tau, tau te pui pui a mātou mersina po o taonga, lona winga o tū maanga i whanua whatasi ai malangangana. Tau te pui pui ia mātou natural resources, ia po puna oa whaale natura. E ai, puna vai, o mga vai, o mata vai, ia mawai tafi. E whape nā fōi, i le sio manga e peo na iai, le mātou wai a te tau. E whango tai nai, so o se tai ta wholambo o se ngā tai whare. Ia, a mea le nā. Tātou te ngā lulue whātasi. Ile whātua tuanga le lei. In good faith. Male le ai o se tau mate mate. Lalan mele o tu lai mele teimile nei. Le o tau mate mate. O masalo mia ina ua whai e le malo se whai unga. Whai unga la le ua whai nei wa le tau unga whau le ua mai nei. Wa au mai e David Seymour. Le mata upu mua mua. E iai pēr la utou wai ia tau. E whai ei au tau tifinga i tū manga i whanua a Māori, whapena fo i le lātou ngangana, ma lātou mesina. Ai, paenga la lea lewa te ea i lewa, masa i Māori. O outou, e te tusa pau a mapapalangi ma isi tangata uma, o lo ua iai i te tonu al whaitau a whai o tangata, o le malo New Zealand i le taimile nei. Tangata uma o lo iai tonu le ere o New Zealand. Tutusa uma o tau. E le tau iai se senga. E whai ei o tau. O lono winga la.
O le a ave ese fo i tupe sa masani o na fisosoani. E a o ina ai le ngangana a Māori. A whai le ai se ngangana. O le aini tangata. A le ai se anganu se tū ma le anga ma le ngangana. Wa le toi au ngā. O na whaeilo po o ai tangata ia. E le ilua po whea me o mai ai. O lona winga, a whailo al mele na ia Māori. Wa ave ese fo i matupe, ave ese ma poro kalame. Lea e masani o na whaatupe i nai. Le vai aso le ngangana mo Samoa, vai aso le ngangana mo Tonga, Fiti to Lau, mātu motu umo le Pasifika. Io. A ave ese le mele na o lona winga. O le malo New Zealand. E le toi avea o se state welfare country. O mō mai le winga lopulena. E le toi iai ni benefiti mane ai a ta tau e tufa ma whasoa ai le ta mao a inga o le atunu. Nono winga o la fonga o mai moa mai i ta ngata whainga ruenga ma le au tongi la fonga. E le toi alu ni benefiti e tangata mātua, e le toi alu i Māori. E le toi alu i so se tangata, tasi le tula fono, lango tasia o mai tangata. Ai, o le whaavae o Māori, male atunu o New Zealand, e le ai sona tala tusia. There is no written constitution for New Zealand. It is only a bicultural constitution o lona winga. Wana o se o wha maunga i lātou osi ngā whiangainga i upu nei. Manisi o i u ngā whono na maua i mea tau o conventions. Mani wha maunga wha le tū la whono. Wa uma ona māriria iai. Oi la leo o toi tale pēr le mea. O toi talepe la vai Māori. Ta wala atu i le Māori a whakasi pālangi lea. E swafo ia David Seymour. Ia au te tatalo. E iai le tai au. Ia ngata i le whaitaunga mua o le pili lea. Ono masino leo tu inatu. Ina ia whelafulafua iai le palemene ma o mai i tua le lātou soa komiti whapitoa pei o na o mai e tala noa mai le tātou sitseni ma whai ai e tātou written submissions and oral submissions. Ma tātou te te atuai na ia whinau. Tā ofi ma mau peari umaia. Alo lofa pea i a Māori. Tu sao loto pea i le lātou sao lotonga ma le lātou wai a tatau. E pei ona spela mai lalo le whaavai o le Treaty of Waitangi, po le te iriti o Waitangi. Ea, e te malia i le ngāmea. Se kako meo. O ange o kou ka pisa le tātou Treaty of Friendship lele e whai ngaelo i ai New Zealand. Le tātou quota system le nale ua pālai lai ua le lopo la whawheo na whai. Peo no whina ua tuai i lea so na nawhi o toi fia tala do i ai lea so. Ini teu unga e whiasi sia i ai ma whauwhaunga, ma whiutanga inga, ma whelafo inga, e whaatupu manatu le tātou malo. Ina ia ave ese loa le nā vaenga o le tātou quota system. Aua ne i toi mana o mia. Tātia ese le pepa whaingaruenga. No more employment offers. No more employment contracts to be found and offered. Avesi. Alale me whaunga. Whaunga o tātou wainga. Avane le family category sponsorship e replace ai le sueina o se pepa whaingaruenga. Po lewa na polonga o tātou tangata. I le tau sue ma tau sa ili mai o ni pepa whaingaruenga. Ma ua whapenao na sori e fo i le tula fono. O ina o tangata. Ma whaatau mai pepa whaingaruenga. A pepa whaingaruenga lai e le temi nei o le
O le afe ta la po le luafe. Nio, tulo. O le taule na la o ile pepa fai ngalwa. Ona ave ala ia lea. E tau ina whaamali ei nai le vaianga le tū la whono. Ua mau atu se pepa fai ngalwa. A o le ofa le na. E su e mai e tangata o ele official immigration. E se le ngalwenga le na vatu. E le ai se ava no fai ngalwenga. Wau tau se sila lai le tele o le mau ngasu ma le ngau sao ni mea. Ae, one of city mai, ia tia, ila o fina unga lea. O la le mea o le a sui ai, pe a fai le mau se pepe fai ngalwenga. O le tali le na. Le toi tilo, i le so tanga faa le vāo ainga. E mawhai o na avatu e tātou le sponsorship e sau ai le tama. Mai Samoa ua laki lona i ngoa i le sei. Nā na maua lava le sei, o le ingoa le sei, stamp le sfulu lua masina. O le recommendation na o le avatu e whawhile mua ai. Ma avea o se mata upu e fo ia ai le whawhita uli lea. E umai whaare sfulu ma le lua masina, talu na uma le sei o le quota i Samoa. La lava e tata si tama ma si teine i Samoa. Ele i maua tua se pepa whai ngā ruenga i nei. Io. Toi expire i fwai lava le sei o le nā quota i le nā tausanga. O lea lava i Samoa. Ai ana whai le mele nā. Māli lia i ei New Zealand. O omi le sfulu lua masina o le work search visa. E saua i loa. No foi lona tua fine, ma lona tua lua. Ma su e isa na ngā ruenga i nei. Ma wha putu ai, ana tupe. E ma waile pasese o le tina o le ainga. Sau le tina o le ainga. Uma le nā au mai e ma le whanau. The principal applicant that was successful in the first, when they picked his name out from the quota system or scheme. Nana, awa iwa i mai la ia mali, fua i le tupe lea sa sefe ma tulang whapena. Se iau o lava ina mawhai o nā ngai i se fale. So la tau lava fale. Iwa. O isi ai ainga, a e sau mai Samoa e te nofo e lo ainga, family sponsorship. E tausi o e lo ainga, a le te alo sua sau ngā rewenga, e whawhanga o e lo ainga. E whaatupe o e lo ainga. E te nofo i le whale iei, le me malu ai o e. E le ngātu le nā a e ngase, e ave foi oe e le ainga. E totongi e le ainga lo pili o le fōmai. Wa foi lele i mōlo no fōmai. Nā le sfulu lua masina lea ua amatu e te sau ai. E so e ai. Te ofo pe ale maua sau ngā ruenga. I le nā se fulu lua masina. Nio. Aise i vanga nā wa e taunu mai wa e mafau inisi tu langa whapena. Ia na lo so sola lola ele ma se fine maoli. Ala e whakari mai o i Samoa. E si finge ma si anga whanga. Wow. Ia whātua i fōi. O le ala lea nā lai o na whaile whasiri fōi lea sa masani o na tātou whasoa i ai. Awan visilia, lal mea leo no i New Zealand. Na mea leo no tau fio mai i lea tunu nei. Tal, na ia wha onga tamaiti. Na ia sa ili se lumanai o tamaiti. Sa ili se lumanai o tamaiti. Ai a whaila o whawhita uli e tula i mai. Social issues and problems e tula i mai. Whamata o tātou se e ese mai le mō le ala.
Ma le tātou mata upu ma le manatu au tū lea sa iai i le amatanga e o mai i New Zealand ono o mafuanga na. O tātou se e se mai ai. Mai i le moa le ala. Ma le tātou tau tinonga le na. Numana i o tamaiti. Faa o onga tamaiti. A i se tae au o manuia. Wa toi e fo i Samoa. I se tae au e toi fo. A o manuia tamaiti. Ia mawhasoso ni atu tamaiti. Ia tina e ma mea o lo fai Samoa. So the cycle moves like that. Whether it's clockwise or anti-clockwise, but it will never stay stationary. Pole me o le point of no return. Wauma. Ala foi la le da o le o tātou vava ai nei, awa o nei, e o mo tangola ia le su e atu le kilipi lea. O na utou sila la ia lea. Ma o wha malma lama atu. I le ngangana sili o na whaingofie. Le mata upu lea sa whai nei afa. Afa nai. Tulou tau langi me suafa. All along. Ele iai lava. Ele toile langa mai o le mata upu lea. E sa no sa o afa. Na te le lango ina sitseni o tangata Samoa. Pa wale bea le tala noa iai. Tala noa i le mea tau oni taui tau tupe. Compensation. Ia le lano iai le fono muamua. Fono muamua le nasa o iai. Ma o i nā fo ina whai ila o whai unga. O te le toi alu se fono ale kengi afa. Nai marana vaenga. Aisea, le angana o whaarongo longo atu, ma o tu lai ma whaali lo ula ngona i le aso sao le fono mumuana. E leo se mea te tau, le tui nā atu o ni tau i tau tupe i o tātou tangata, a o lei a vea ma whaapale ina ua uma na whaies tau tonga, ma loa i lima, let's sit seni New Zealand. So it's the other way around, ladies and gentlemen, and friends and families and Samoans listening from all around the world. Let's get this straight. Ele mawhai, ona talieina ele malo New Zealand, ma le palemene o New Zealand. Awa ao nei na whai le calculation ma whaamaumonga of how many years and how many people, if I fight, e avatu le malo Samoa, pe ave to individuals that were born at this specific time. E ave le malo Samoa, na te whaasosoa ina mai, ia tufa anga na, ma vaenga na, i le fia afe o le lalolangi o Samoa. Ai whaafea ona award, ma whaamnia ina, i se tu ainga o tau i tupe, ai le o tātou o na tangata New Zealand. Not yet until we are formalized, malo ia le whainga, o sao ninga whātau tō, o na maua leo leisene, o na maua leo lo sitseni. Ma e anga waa i loa. Tau na mua, le sitseni, whato a maua is a compensation. A leo le nā, e whiutangai, a maua lolo sitseni. Ere toi tau na toi vatua nisi compensation. Nisi ala ngā tupe i le atunu. O leo wa e anga waa i lau pensione, ma lau superannuation. Awa tangai misinsile iai. O se vaenga tupe tele. O le tamau a inga o New Zealand. Lea o le a tava vai atu. Ai whaafela da tufa. Whaafela tufa.
What are the logistics? E whawhewheo na tuwha. Whatasi ai mai lātou a whai langi le wholonga. Wheo na nofo ai isi lalo langi o tangata e ai a tatau tutusa i tau tupe nei. O maua mai la le tātou whinaunga leo lo whai atuai nei. Ao le sila fasili le tūlai mai wau le sauno mai i afa. Ia nei. A whai e le whai e New Zealand. O le a tātou wō sua ni tātou lo i a tātou wō le International Court. Lal mea le whai e nāmea. Le wa fast full mon tupu tau sanga. Lal mea na le whai ai. A wā le la whai atu nei. Whai mai e o le International Criminal Court. The World Court. E whai mai e le whamasinonga le nā le langi le whai unga o New Zealand ma Samoa. Te o lau tala. Soli wefa. Mo lewa tele le nei mata upu a lea whato a whai mai. E o ina. Nā mena le o ai. Mo lewa tau sanga. A wai tau tisila fia le nei. E whai tau miliona le tātou sua ngā tupe. E to tongi ai se lo ia e tasi. Ai le tasi se lo ia e mwhaiona tāpe nā. Le nā whinaunga whale tūla whono. Ale moa pe lima pe ono ni tātou lo ia. O le ala le tau le tau titiloe. Le ala toa i ngā polonga le la polonga i Samoa. E sulu solo i le sailingo ni se leni. E to tongi e ilo ia e to lima pe to ono. Tau a veina le tātou whaamsinonga ma le tātou mta upu. I le World Court or International Criminal Court or even the International Human Rights Court. Are you with me, Samoa? O debate na nā. O le tātou whinaunga le nā. La la le mea o le whaielo nā maumea i le vai teimi. Awa o lea o levo na ta oto le mataupu. Ua pē o le solo whanua ua sasa ua pē. Ai o le whinangalo le atua na tau wala mai i le whaipule o le tangata ese lea. O le uso a Pasifika. Ai le Samoa. Neo la lawa sei mai e le lalotonga. Le pili tau whaofi lea. Ao lewa mai tau atu. Ua langa ane isi tangata. Whaasalawe. Ma tau mawhai. E mi milo mai le ulu o le pili. O le mea tō tino i lato. Aia. Atu le siu wanga i o i atu yono. A oi tangata ia na tutu o tu i tua nei. Ile lua tau sanga o tuana i atu. Ma whaia pēra le ngā ruenga lango i atu yono. Yeah. Tai au Faiva. Faife au. Maftanga so fatas. Le fono fo fautua le nali. Le tafa tolu le nā. Fatasi ai ma o tau ia. E sa o le anganga. Sa o le anganga. O le toile langa ina o le pili. A o le awala lea. O lo o whaariali mai. E fōlinga mai ai. E le o sao. Ma le o whetaui. Le whaaloalo e te tau na ave le tangata. Mo tala whea ngai ai le whaaloalo. Le whawhetai e te tau na ave le tangata. Le whawhetai e te tau ma tala whea ngai ma ono me ai. Manatu le nā Samoa. So ia tātou te whao ma whauwhaunga. Ai o mai tātou whaa mao popo. Le ano whale o le pili lea. Awane i tau au ngā ina i tātou. I se mea na tau mawhai i eise i stangata. E whai. Le mea tau na whai ave i le whaalwalo, ave i le whaafetai. Tu ui luma. E whai ma ta i tama i le tātou wholanga.
aua tātou te whao mea. Ioe, nau tala le nā. A e fwa lala tangata, e tai, ma le fia i matu o ilon fe la o upu le fai atu. A sauni e fia debate la i asa vea, le ataua, sauni mai. Ioe, fo fola le fala ai wha fonga le atunu, la tātou wō iai. A o le nganga moni a te au, au te manatu, e te tau ai o na whaali atu se le ngona whapene, i e tā pena ai o tau langona mo mātou loto, ai tātou te le i whailoa i ngāta i le mau te whono ma le pāle mene o New Zealand le aso a tau. Ma le te talo, ina ia tuu malu, ma tātou maua le nganga o loto maulalo, ma le whaalo alo. E tau fiofia ma tau mia ai, nisi le ngona whati Apollo, e tu lai mai. Tātou wō e mo moli le whaaftai ma le whaamanu. O tātou o ni au auna le au ngā ilu mo le tua, ma le tunu u le whaafonga mai. Aua ne ia i tātou. A ia whai, ma mea e fusi e whaamu ai le tauranga, e mo moli ia Iova, no tātou o li sili, ma whaaftai ai ana mea lofa, na tau ala mai istangata. Au tangata o nu ese. Ana le se ia nei, tātou te nofo, mangu, ele eise me whaia. I le toi pisa ai sesi, e maa ngoto atu lava i le li tai peo le maa ngoto le mana moana lai, moana wānui lai Samoa. I li toi tango ma a apa i sesi. Never to the sinner again. Mantua le tala le nā. I le tamaloa. Tunu mafono. Ina ua pē le tuna. Lei a sa wha me melo i le teino sina. Whamai tunu mafono a pelu ai a vao. Le ulu wai head poio le kolisio sa moe lo na tala wha solpito. Nā lai ana tūsia le tūsi le nā. O le tala pupu u wha Samoa. Never to the sinner again. Ele i toi fōi le teine. Ina ua pē le tuna. A le ale me le na whainei. Wa toi ola mai le tuna. Wa toi ola mai le solo whanua. Ele i toi alu sesi asi ngā tai. Ile puna vaile. Le toi alu i sesi. E o mai i le so. Leanga o tala whaanoa noa. Ma le loi mata malingi lae ta oto ai i. I le puna lea na pē e le tuna. Ia, le nā. Ele uma. La tātou wō le malolonga. Fo i mai. So o ma tātou telefou i vai whanua. Ona, le liu mai lea ma tātou whaua i pēa. Ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Ele nei aso. Solo tamaitai sama libali le la ngandasi sala e manongyo na to la langa ani mana yele penga solo ai a foi la to atai le sabi o mai atato ya samo amasio na la fanu o mai atato Siona la fanua mua
Talofa lava o tala mai atunu e mamao ma tala foi le Pasifika a le radio Samoa i le nei asolua. E momo atu mai Gaza, fa mea toi titi se lau loli o fesosoani mo le tu i sauteo Gaza wa ngao ia e tangata ma wa whailo mai le UN Agency for Palestinian Refugees o se tasi leo tūlanga o pito o onga wa tūla i mai i lea wha ai tua le rarangi. Mai le se lau maleiwa o loli o fesosoani tautau mafa mai malo au whatasi ma le porkalame o tau mafa le rarangi wa manino nei e iwa se furufitu loli ua ngao ia. A mai ua wha malusia ave lori e lau ese uta sa ia i lunga ai wha si i rima i lātou ma wa iei fo i male au ngā rurua fesosoani po o aid workers wa wha manu ali ai ma ta vale ua matua wha lea ngaina. E le uloa po ai tonu le au ngaoi a watua ia le wha le tonu le tū la fono ma le nofo le lei e meise leo leo Israelu ma le si o manga wa iei nei Gaza. Wha ilo fo i le CNN o le wha pita auri lawa leo whenga i nei maloli ia e anga atu mō Gaza wa mātele na tau fia i nofuanga e tau fia ne ai e mulimuli ane wangau ia. Ele ima mau atu na wha asa mai e Israelu le toi o ane o le kulupu lea a malo au wha atasi e patino i a Palestina ma o le tūra i mai o lea wha le tonu ua atiri wha o popo ai ma whatianga i tangata i Gaza sa talitari mai le taunu uatu le uta tau mafa au lea wangau ia ia maolo o su e pea po oai wha atino ina lea ngā yoinga lea lofa. I Lucia, o le whaonga ina wa o penga whana mamao e Ukraine i Lucia o le a oai i se tūlanga le talawhea ngai se tali latu te mawaina. O le whamtalanga lea ua liputia mai le soe le BBC ua whaailoa i e Lucia o le whaia o le aitu e ngā yoinga ua whaamaunia i le ao fia o Amerika ma ana satelite i le taua whaasanga mai i a Lucia. O le vaseneina i oina i le Presidente Joe Biden le mawhailoa na whaonga i Ukraine o a o penga nei whaasanga i a Lucia ma ua liputia le mai loa pe sa fesotai i a Biden ma Trump i le whaaiunga ua whaia a o lea sapolo misi Trump e na te whaamutaina le taua. Wana nafi na sauno ele taitai o Lucia o Putin o lo whao popolawe Amerika le sua u i le afi. O se tasi lau folfolanga Trump sa whaia pe a whaia malo le palota o le aia wha uma lo le awai o Amerika i taua wha wau malo. Ai wha o ngā tupe le au te tongi la fonga e wha le iai le soi fuanga o tangata Amerika. Mai le Baltic Sea e lua gables o le interneti lalo le sambilea wa whaafua se ia o nā awhia e peo na liputia se tasi o company whai telefoni a o alia e ai manisi whaamatalanga e fōlinga sa iei se awhianga o le atunu o Lucia i le amata upu. O se cable o fesota inga i le vao Lithuania ma Sweden sa motu sia le aso sātaruai peo na ta ue lipote le 9 News na liputia i ma fuona motu sia le cable e le o se whaale tonu tau masini pe i tai e fōringa na whaaleanga e stangata. O le isi foi cable le fesota i ei Finland ma Siamani sa whaaleanga i na foi ai le mamau e se foi lea mai le cable na motu sia. Wa tuina mai ai ma se pepa o whaamatalanga whai whaatasi mai Siamani ma Finland e matua i popole le tūlanga waria e mai nei cables mai masaromia i u ina tūla i mai se whaale tonu e ieiso na awhianga whaavau malo. Lo u wha ngā solo nei le suenga i lea fo i mata upu. I le Pasifika mai New Zealand, pe late le tolu sfururi maafe tangata na sawadia le lau mua o New Zealand e whaatatau i le pili, whai mai a la tō le ato e wha upo i le marienga wha mai le tunu uma tangata maoli. Wha maonia mai e leo lea wha mtalanga o nisi na amata sawa wadiane mai se paka i welingi tōne anga i atu i le mauto le parlemene. O le pili leo lo sa i dea to e whaariri wina o le Treaty of Waitangi wa se lau walu sfuru whātau sanga o iei le vao Britania ma tangata maori lea au fiai mata upu e pe o whanua mai a tatau whaleanga nuu. Ulo o whina mai la tō e langolango le pili o le ama whaia i io na maua tangata New Zealand umale ai a tatau tutusa ma tangata maori. Ewi e tō tele manato le ale pāsia lea pili o le lava le langolango mai pāanga le malo e manatu nisi o le tua whanua noai ono lea a fia i fua o tūranga tau so o tanga i lanu. O le taitai o le Act David Seymour sa ia whauruina le pili lea o li potia le itangia e nisi le wha mai mautaimi ma le wha tupu ane o wheese inga i upu whai o malo. Talamulimuli mai le Commonwealth of Northern Marianas
Ua whaasa le tu mau nei le atunu le avinatu ilo la tu atunu o manu papalangi whaapea fua moa mai Hawaii. Vai mai le Radio New Zealand na tu inane le whaasaanga lea, mai le matanga luengo ele mala manuia, o na ole whaamata wai le tūranga o noa afia le atunu i le avian flu. O le whaai unga ua whaia i le mai o le maua mai o tala mai Hawaii, i le pepesia i le wha mai manu, ma ua mata i tu fo i atu moto le Pasifika. O se wha maoninga la mai le matanga luenga o whaatoanga Hawaii, ua tā wai e moni sa mata wina le maua le avian influenza i Oahu, ma ua wha maonia e tutusa ma le strain na awhia i manu papalangi i Amerika. Tala ia le Radio Samoa, mōle nei fo i aso tātou whiloa i tai au seisi wha poponga soifua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maoloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Awa ni MBC whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific 7s lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se furu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waili nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Mana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific 7s o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se furu tolu o November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Ia, toi whatalofa ia te oi malau mai moanga. Ina ua nganga e fo i Faiva o lea tunu i le nei aso. E o lea ua sfuru minute ua te ailei tū lai 5. Ia e mafuta mai leo le whionga i le swafa. Le au pepe talai. Ia, o le lipune o le tātou Digicel. Ia, ua ngā luenga fo i ua tau whai ui o le nei aso whatalofa atu mo le ngā wharalo. Malolo soi fo manuia malo fo i le ngā lua le nei aso. Alole, folau ngā luengo nei aso lau fionga le ia taua, lau fionga fo isa vea, malor fa malosi, ia fatalo fatu foi, pa io Samoa lo mafuta mali tātou pukalame le ne fiafi. Ola ua, manuia fo ngā luengo le aso totele, ia a onisi fofi, ia le nao lo tau fai atu lava, ia a e whaftai lava le ia taua mo le matua avnon ne fiafi. Alo whaftai fo i mo le whaavanoa mai o le taimi na ia whaafonga fōi ma malama ia lo tātou watunu i ngā ruenga whai pēr ia maiso le tautua o le tātou Digicel ia maisi fōi o le Pacific 40 le voucher ia maisi lava awalolo mwhai o na sosoni ai i le tātou community ma tangata lau tele ia la fuatu yo au mawhanwhana la se tala mai le nei vai aso ni mea fau o lo tutupu, ia manisi fo i o mea lo tutupu i Samoa, a oa ni poloketi o lo wha lawi loe le Digicel, ia ma mea moai, ia wha mnianga fo i mo tātou tangata. Tonu le ngata walawa ia o le whailoa leo le tātou motion o le Christmasi, le o lo whanga tāpena temine ia le a Digicel, ia, le o ye famu moe o le ye tātou se i o le pele vai aso tonu la o Christmas. Ia, mwhai o nā ngā uma ia la vai la tau. Ia la fo la tau tau pa pe luas fukta la pensiliatu. Pe whau ngā fwoi tau tua a le ClickX. Ia wha pe fo isi a company laf tupe lo whai pangaman Digicel. E la fo ise leni a ngā inu mera Digicel lenga te Samoa. Au isi foi atu no o le Pasifika
o tātou prices o la se ina mo le vai aso Christmasi. Ya, o le tātou whanau mo bua e le holiday package i tonu New Zealand. Ya, o da pāpea o na whatupeina o atu tolu awheta lalo na value. Whataitai ngā le ataua whapea te ue no wheu kilani. Ya, a e manu malo. Ya, e pule lava o po wheu New Zealand e te fia holiday ai. Ya, e pai ona whaunga le tātou package na tonge lo pasese o la accommodation. Ya, manisi mea e manau mia. E o atulo na value i le tolu awheta la New Zealand. O le tātou whailongolona lua, o le tātou Samsung S24 Ultra, o le telefoni lata mailina Samsung o iei a mil nei. Ia vai fwna e manbalo ai, e le tātou whailongolona tōru. Le tātou cash price a wheta la. Ia, o le tātou se ila e whaangata i le asolus fulfitu a tātou entries, whatnolola i le asolufu valu tātou se i. E le vai aso na Christmasi. Ia, o whailonga ian tō laulawina atu. Ia, e whailonga a New Zealand. Ia, e foi ia tātou a prices mo au se tālia. O peo tūlangana lewa whamina tu atu. Ia, e amatala ia le tātou entries na listala tātou entries. Ia, mai le aso fua. O fua le vai aso asau. O otlo le aso na o lau tapa lafa sa tapa lua sutala a lo ringa na utasi lo entry e fa putu lava o entry i te mi atol nei se ia o lava i le va so Christmas fa ia le tato a se ya o nisi fo i fa manato mo la tolo sa ni malanga Samoa ya fa ona se asima tato ofisa mo ia tato sim cards ya e fa ona whailau telefoni. Ia e ti malanga ti Samoa, se whewhori teimi malawar watu e to e tau tū leina e nai whaleolo, ia po a tātou whalolo fwoi pētau nu watu. Ia waru teimi pisi la wale nei o whainga malanga o lewanga i atu i Samoa. Isi o whatau o fua mo le neiva yaso, ia whaunga le tātou talo whavauta. Peo nei ai le tātou website lina pacific40.com. E te anga i ai lunga, ia fili po whaloloa te maa lafu e le vata no i whelo tau ainga whaiela tu whatau ova man se laua tātou whalolo i Samoa e whaien whai whatau e whana tongi e le pilio le vai ia ma ongi e fo i le cash power ia mo nisi vaenga le tau tua le tātou Pacific 40 ia whapena fo i tātou titi sao le mana mea sosoani ia whafsota i sao mailo nei tangata e le olu atasi lima onu olu whawha, olu atasi lima onu a tolu whawha, ia e whawtai tele ale a tau o mon matua vanole le fiafta tonu, ia nā fo i pisi le lua sa se lua mai sako, wa fo i pokalame pe onu masani ai, ia e onai updates na mo le tātou pokalame pe onu ia so lua, ia fiafia so lua taitasi. Nau whiunga le suafa, whawtai tele lava. O ia se so tanga ba se awala foi o lo of so ia le company i le taito fitu o malisi leo lo mandei le ofionga le sofa le pepe. O ia le whainga pa anga a se tasi foi o partner le tātou titi sao pe ana whailo atu i le company le ClickX. O ila tau le whaunga titi sao la fatu ai tupe mai atu no i fafu. Anga i Samoa au tonu ia lo ia whainga pa anga ala ClickX mal tātou marisi. Lātou tā longa i le asto nei nei. Lia lava. Mangalanda o lo ia whamoe foi. Ia ona o le marisi neve aso. Ia leo ia le tātou kampanina o lo whapeolo sosoani le tu. Malo whawte tele lava i lau fionga ane i pa sisi vaenga i a teau. Ia e whamanatu manu o maua le avanoa a whaia le ai. Ia o le a whamanatu pea ia services o lo whatino ia ma le tā telefoni ma le whaaloalo i lau fio. Ana tā ua fo le taimi sola ia mo i tātou ai o lo mana mia lo saswani. Te lava le whainga o tātou online top-up o tātou website Digital Pacific ia whapena fo i le tālo whavauta le tātou Pacific40.com. Wava noa le tātou ofisa na whai o nāsia sia imba
tesi mai ai ina i le moto Samoa panga tolu lava le whafasanga i anga i le FC ia po le vanga tuai fu le sai le ofisa malanga le Samoa Airways ia na o le tato ofisa ia pe le fo so tai mai le olu tasi limono tolu fa o tasi limono fa ya manu tele Faiva to ne fiafi le atawa ya foi sei pa ponga tato po kalame pa le lo fa malanga le o tato tai sili vas fo fafte tele sa no fa lolo le fionga le di pule le pepe ya maduia tele ya tute ma Faiva tau fa mai o le dei fiafi ma saungu le mu fo ile to tele watu i mauta malawa mo se malo longa file mu tato filo i pea ai fa soifu ia mo le temidei ya soifu fafta soifu ya le na tandoanga le na mo le fionga le pule o le tato telefoni manosi le Pacific Digicel ya mo le telefo i o mea le lei o lo lato fatino e sosa ni ai le tato community ya me se lava o tupe fa momoli Samoa top up o le Pacific 40 ya ma le tele o fare o loa over se lau fare o loa e mawhai o na lafo ai ia lau top up ia po lau tupe fo i wha momoli ia ma wha tino i le wha tawina oni o loa e mana o mia e le ainga i Samoa wala au telefoni o lua tasi 5 wha o lua tasi 5 wha mana tua a mata le asungu o le vas fau o na wha mawina ia le stalo i lātou e lafoina lātou tailos full ta la top up i Samoa ia e mase fo i o tupe a ngā mo le tongi ina o le pili o le suavai ia wha pia fo i le pili o le eletise ia ma le tātou se i le nauri kilisi masi o wha i longa i pe o na au mai a holiday package i nei i New Zealand te fia te whao me vai tolu wafe ta la. Samsung phone, ia o se telefoni whaavea i fau, ia e se fo i functions mawa, ma lea ngā le nā telefoni, ia whaatasi ai ma le whailongalo na tolu e tasi, le afe, ta la, le tino i tupe. Ia, le nā, o lua tasi, 5 tolu, fa, mo le tātou, ofisa le Digicel ia i nā i le mauta o Samoa. Pea whai e te fiafe i le ofisa ma talanoa i tangata whai ngā ruenga. Ia po le li pule foi. Ia mawhasosa ni atu. O le tātou wō, e whai le tātou malolonga puu rawa i se pese tas. Tātou te alolofa atu ai, ia mawhalofa atu. Ia whaala i mata o tātou uso matua whawhine o le mamalu o le atunu o lo ilungo o le ala tele i le teimine nei. Anga i atu i le whane. Mamori atu ai le whamalo i tiute sa whiangai ma le atunu mga pāti ai mai lava i le tai au se iau o mai i le nei teimi. I na ua 20 minute wa te aile tu la elima. Sali popo e malo si e wal watu aile umana yo manatu salili salipo sali popo ai tu amole a utere toi na utere tau sanga salili salipo sali popo tuli mai ye tu melsa waya ma waya tato susula ya ole asa ole lo ma tu papel toya in the full
ua mawhai ona awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le lango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame le leimo o e talo falava. Mai tauina ne le ilo lotu se tamaitai Musalemu la tu te whainga ruenga fatasi. E whapea, o malologa uma i vai aingo lea uli. E alua tuai le tamaitai lea i le potu ua whaapitoa mo tangata Musalemu. E whai ai la tau te talo. O le tele o taimi. E tala sua ai le awari i lotu ia i le talo so o le teine ia ala. E leo se o tua moni. O le tasi o aso. Sa whai ai se ainga i le whale whainga luenga. Na wala awina ai e le pule le tamaitai Musalemu lea. E te talo mo mea ai. A o tutu le wali i lo lotu whai tio ma o la tu talinga e leo fia whalongo. Sa whapea le talo le teine Musalemu. Le atua soifua. E whaava vau oe. Ia e wha manuia i mea ai. Wha whetai mo le whaalotanga i a Yesu Keriso. Amene. Na te ila wali i amusili atu. O oe o se Kerisiano. Ai tali le teine. Wana o au le tangata Kerisiano. I to tonu o le whalewhainga luenga. E le ai se potu te talo o tangata Kerisiano. O le ala lea na te whaonga ina ai le potu te talo o Musalemu. Fai mai le pule, ana sili atu i le tasi le Kerisiano e talo sanga ina se potu te talo e pei o Musalemu. Se manu a leva o na ofo ina mai. Mana tua upo le apostolo. A wau te le mai le tala le leia Keriso o le mana lava lea e o lai. O iloa e tangata o loufal whainga luenga o oe o se ata lii ma se afa finde o le tua. Ia talia Yesu a vea mau whaola. Ia vea ailo o langa e su sulu moia. Mana tua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o o. Lua ono lua toru fitu o o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. E whatalofa mo wholofa ia te oe a i lungo le ala tele le teimile nei. Ia uanga i atu fo i mauta malawa ina ua mai atu te mawhaiva alo Filipa ua ngā ngaifo. Ia ua tusa le le ia uanga i fo i le la tau i o msalo le tau le fitu. I le awhiawhi nei, ia, o le mangoto i le la, ma ngoto atu i lona nofoanga mau, ia ai le mau o inga, e toe ngā e fo i le tau le ono, i le tae au le asolulu sfuru lea. O le masina le nei, o se aso tā ua mo le talafa solopito, o le tātou o tunu. Ei, mai watu fo le whabaloma le whaftai. O te fia whaonga i nai se vaenga o le talaroanga. A le sunga ia anai afo anai. Na whatalaroa i lunga o le Polokalambia le Leitio le Pasifika. Le Radio 531 PI, so courtesy of Radio 531 PI for any of the clips that we'll be using, and also to my brother, Paloli. Eddie Taulapini and ET Live. Ia, o le tā ua mea nā, o le whetu whai o resources. Ia, o lo mwhai ai o nā mai mō le leile atu nuu, ma wha longo, ma wha whafonga, I winga o upu o tangata. O nai tangola ia le wha senga. Le time frame ma le teimi na wha noi nei, tangata nei. Ma o lātou la ngona fo I lea taimi, ma lea taimi se I tāpena mai pēr I le tātou insinia, ia ma le sunga la uli Isaac. Ia ona mawhai lea, ona mai o le au oto I nātu, ma whaalili wina I le ngana peritania, mai le ngana peritania, a le sunga ia nai awhare nai,
i le ngangana Samoa, e te tali tonu ai lea, i le utala lea a watu. Ia usi le mai mō le whaafonga. So, so nobody got a show. This was giving with the left hand and taken from the right hand type of thing. And so that was a background to that. So that sat for a long time, and people were always agitating me, what do you intend to do about this, So 2003, 10th of March, we marched onto Parliament with 100,000 signatures on a petition and presented our case to the Labour government at the time. And so they didn't accept what we wanted, but they didn't talk deep enough to find exactly what we were tracing at that time. And basically then I was saying, I understand the difficulties, but I just wanted freedom of movement for the Samoan community to and from New Zealand. So we didn't get past those hurdles. We were rejected, but things came out of it. First of all, they changed the rules around the quota system to offset this, what they were doing originally about the one-sided effect of it, right? Out of that came, because I remember telling them in Parliament, how dare you bring people from Russia and other parts of the world on holiday to work in the orchards. I said there's an army in the Pacific that can do this job, and willing and able to do so. So eventually what came out of that, we saw the RSC scheme appear, which is probably the best thing ever happened to us in the Pacific and New Zealand. First thing is that it gave the Pacific people an opportunity to come here, work, earn some money for 6 months or more, and go back and do things for their families back in Samoa, and gave them the opportunity to come back next year and do the same thing, and eventually apply for residency if they wanted to. So that was the big thing. The New Zealand orchard business, and that became a $1 billion export now, thanks to our communities, and we shouldn't forget that, because they've been there for a long time and they didn't do that until the RSC scheme started. So that's what came out of that. So today, and I take my hat to Tiano for his private members bill that he put in to re-look at the Samoan Citizenship Act, and was drawn. Sadly, he's a single, lonely man in a small party trying to tell all the others what he's trying to do. And so I made contact with him, and I've said, look, the community's going to get behind us and back this for you. Don't worry, you're not on your own. We are here. So basically where we're coming from right now, I don't support the citizenship issue in any way at all. And my main concern about this, if the Samoans were given full citizenship rights into New Zealand, there will be nobody left in Samoa. The government will have no staff members. Hotels will have no staff members. Everything will collapse. And I don't want that on my head, and neither does the Samoan government or anybody else, to my knowledge. So we've got to be very careful we don't end up in the situation of the Cook Islands, Niue and Tokelau. Very few left there. In the case of Rarotonga, importing from Fiji staff to run their hotels, for example. There's no way we're going to go down that track, and I won't put my hat to that. So what I'm asking for is simply this. That the Privy Council decision said we were all Samoans. The decision that was taken denied them their rights to come to New Zealand. All I'm asking today is the New Zealand government look at compensating all those Samoans born before 1949 who hold a Samoan passport. Most are still residing in Samoa. There's a few here waiting to get accepted for residency. I want them all to receive their full New Zealand pension paid to them in Samoa or in New Zealand if they're still here. That's the only fair thing we can do to these people. And I know if I took this case to the International Human Rights, which is my intention if we don't get some satisfaction here, they will back us. Because it's black and white. It's only being fair. Yeah, thank you for that. Thank you for that, Arthur. And, your group has been meeting with some of the members of the Samoan community here in Auckland. You talked a bit about the community and what they're thinking, for Tia now, the community will back him if they were, if they heard wind of this. So, what has the community been saying, and how do they feel about this bill? Some were wanting us to go back to the original statement of full citizenship,
But when we talked about it and got them to understand the situation, everybody understands that we would like that, sure, but the reality is just can't happen. It can't happen. I have points that I could argue to make it happen or embarrass the government into looking at it differently, but that isn't what we want. So why go down that track at all? All we're wanting is compensation for these people, and that's what our people are backing in a big way. And it's good, the meetings, because little things have come out that we overlooked. For example, there are some old people here today who really can't go back to the islands at all. There is no one there of their family to look after them, and this is the only place they are. And so because they're here and they still hold a Samoan passport, they're not on any New Zealand pension of any sort, they should also get their pension as well, so that everybody's treated equally. And that's the most important thing here. And I tell you what, the outcome of this to Samoa will be a contribution of revenue stream from these people, the same as the RSC, and the same that people send home. It's just a win-win all round. And from New Zealand, it's got to put itself on the map and say, we stand by the human rights issues of the world, and this is an error we made in judgment 40-odd years ago. Not really an error, a judgment that was made, which today when I look backward, I think it was the right case to make, because we would have turned Samoa upside down and destroyed a country that was the first Pacific nation to be independent in the world, and has the fire to do anything and survive. And that's what we've done. And now we're seeing young Samoans educated in New Zealand going back to start opportunities in Samoa. The tide has changed. And we live in a world where the tide is changing. We'll leave it at that. And I don't support the Citizenship Act, not at all, in any form and shape. Opuna, o te le langolangoina, le mataupu le citizeni New Zealand o tangata Samoa. All I want is compensation. A pauar meo te mana oe. Ina ia whaia ni taui tau tupe o tangata nei. O tō mamlama mai la i leo o whaamanatu i a te oela o whinaunga na batu. E le ma whaia na compensate ma whaia ni taui tau whaapena i tangata. Se i vanga na ua lote mua le mata upu o le citizeni. E maua ai lau whasi pepa. Ua uma o na whaatau tō oe. E te tau o na whai whaamaumaunga ia. E te tau o na whaatino mua le sauninga whaatau tō o le citizeni o le tangata. O na whaatoa se e lea. I se mata upu e tala noi nai se tau I tau tupe. O tō whaafonga la ia. Lua hafe maritolu I lea so se fulu o mati. Lea na alu ele solo te e le lo o te mana tua le leile na aso. Sa tu o mātou te malanga whaatasi. Ai talu waina o aulu tangata na whainga aluenga ele asto na ilena. Lea na taula umai uma I ai. Whaasala launga o le whaalawi loa o launga o mea uma nā na whaia I le pāle mene maluma o le mauta o le pāle mene. I le aso lea I le loa I Wellington. Wa ngafo I la le bea lewa mai nei. Mo toi whaamanatu mai ai I tātou. O le vaitau tolu leo le luafe ma le tolu. O le taimi leo le whainga mālo a le leipa. Ioi. Taimi tonu leo le whainga mālo le leipa. Oi le leipa. O le pāti whaupwhai, ma le vaenga whaupwhai, e pui a ia te tau a tangata whainga ruenga. Tangata mātitiva, tangata lautele. E le ini ngā ruenga. Ai ola whaalangulango. I le tamau a inga e tufa. The social economic welfare state. O tu sisila waila I le bealea. Fia whato e senga lena whaia nei e leipa. A o I la tau ia na se e le malo le taimilea. Lea wa sava vali Samoa I le mauta whono ma le pale mene. Ai le ai se mea na whaia iai. Te ena le mana onga o Samoa. Lea whoi la.
ua tula'i mai ua o le mea matautia lea le tula'i mai o se whainga malo. A le national so fatasi maisi pati e lango malilifa i le tu o tangata whai pisinisi, tangata millionaire, tangata a oina ma mawa lulunga o la tutongi. And it's in history, ladies and gentlemen. It will be written in the history books that the first ever time a national-led coalition government has turned around and did something special like this. Iwe, ea to te tai lea tātou mawhau, sfuru maritasi paia inga. Fia teimina tutu mai le leipa le nā fastfood tausanga, fastfood lua reu tūra. Ai le ai lava se mea. Na whaia. Ia le whaila tala noa mai nai le mataupu lea. La e whaafonga mai le mātou tawhatolu. Ina ua mātou whono i le maota ma le ofisa tūtotonu o le Green Party iai le fionga i le whaipule ia te anau tu iona. Sa wala ulia mai ia nai malangatu. Ele sau ni mātou whono. Ai ana mo sisi ala ua sota inga male nā mea. A lela wai whaafonga mai. Ina ua sitting ia. O le tala le nā anai le ua wātua sa o lava le taimile nei upu i le upu. I don't support the Citizenship Act for Samoa. Not at all. All I want is compensation. Na o se taui tupe lava le mana o iei. Iwa. Wai whaafonga mai lai le whina unga le whainea, whaatu nei. Alo o te whina watua. E te tau ona whai mua sit seni o tangata nei. Whaato aanga waa ai. E maua le whaamrianga tau tupe i a lato pensiona. Ai le o se compensation. O maua mai. O lo tau te whaafonga mai la i le whaamanino ina o le mata upu lea. Ia. Le foi la o le mea lea. O le whina upea ina ia whaapipi i ai whanau masuli na whana nau mai i tangata ia o e na ola masoifua i la whif se lau luas fu mar wha. Se i o atu i la sumo mua i anwari la whif se lau fas fu maleiva. O umana te ena e New Zealand. A o lea lava e tau mo whai pea e whaapipi i pea i ai. Toi a watu fo i te ena mai. O la le mea le awhai. O le whinaunga le nāna o whatu la i loa. Ma lango ina e le tō tele o le mātou komiti. Ma le tāwha tolu lea, le tai au Faiva, le whanufau fautua, ma le mawhutanga. O lo wha malu o i le tua. O sunga i whawhenga inga ma le mawhutanga. So fatasi e whaiwhi au e kalesia o kileni nei. Samoa. Lea nau tula ima whai atu le whinonga lea ta atia ia suli. Tātou oi ai le manu lea uaulu. Ave le wha mua i o tātou mātua. Ma e na soifua tonu le piriota lea. Whai o lātou pepa nofa mau. Whai o lātou sitseni. Whai le whaatautonga o nānga waa lo lea. E le to yeise me tau se compensation ananga waa sa o le tangata. I lana pensiona po o lana superannuation. What other compensation you're looking at? This is the biggest thing to happen. Be able to become a citizen, you won't get any other different compensation, but you will rather get your pension or your superannuation. Maua mai. Tēnā, nea lau au tasi lo iai. Ma o te lofo i o le mea nā na whainga o fie ai. Ona au mai le whina ngalo, o le malo. Tipi ese tangata ia, lea tari ina. Ia mea whaapopo ia, poni teu te unga fau ia na watu
ina ia finau pea e whapipi i ei suri mai e, tupunga mai suru ngā titi o tangata nei. Nā lana nā o le finau atu. That's another argument, another battle, another day. A ele mandu lea. Ia le wā mai. Nau tau whaafonga na matua whaitala mai lava. Le whaipule o le parti whaapwhai o le National. Le sunga ya Honourable Member of Parliament, National Party, Greg Fleming. Ia o whatu. E o manele tātana noanga. Nofo sesi ma avele kilipile o ya Christopher Luxon, ma David Seymour, whapea fo Winston Peters. O leo mua e whaamatala mai. Ma e sangi lo fia. O le a pasia le pili ma, o le a avea o se aso whaapitoa, le tala whaasolo pito ni sila ma Samoa, ile lalolangi. Ua pasia le pili lea. Lena o tātou watu lea soa tai au, e whaamamalu. What a beautiful, beautiful moment for Samoa. Lale na e le whapea, o watu o le mata upule ia anai. Ono sesi tūlanga. Ai o te tau mawhai e whaamanino ma whaamana malama i lea tunu. Le amatanga o mea. Le ala o mea. The process and procedures. Ele te maua ni au taui. Ai le o oes tangata New Zealand. Ele o oe o mauina sa seni New Zealand. You have to go through the process to become a citizenship, and then pledge the oath of allegiance, whainga le tautonga, whaato a aloa ia ila ia lea. Ia mana tuala, se fulu tausanga e te nofo ai, ma uul sit seni na whaato a eanga waa ilo pension. Ala lesi finaunga le whea tunei, ina ia tafa le fina ngalo New Zealand, ma le lango o Samoa, wha mole. Ave ese ia le nā tapu. Tafi e sea le nā tapu o nei e whatautoa oe, ma whailo sit seni tae au apa lai e tala i tua lau pensiona. Ia ngai koe aulei Samu. Vali ma moa molo i e walele elwa tunei tala i o lau pensiona. Toe whaatu mali tulanga le tulafono le nā. The portable pension. Therefore, ina pasia le nātu la fono, e te tau o na toi tilu iai. Wha ua wina, leanga e tā ua tele mō tangata atu motu al Pasifika, ua matua le soifua tautua, ua malulu New Zealand. Ua o mai tau sanga ma ale, ua tau pula ai, de la ngoto le soifua. Ua tau na fo i retire ma le file mu, ma le fia. I lona tu nuu noulua i malanga mai ai. To return to paradise where the journey originally started from. Nā lauto marmla mai Samoa i le whinaunga le watune le atau sa vea. De ai, tātou tele o tue tala noa ni compensation i o tau si sila e. O lea lava e optimistic le toina. Le wingo le nā upu. I le o mauti noa le lei. Po le a se unga o le a au mai. A le whamele tala. Te ena mai le malo. A o le whainga malo le nā o lo o tū le teimilea o le leipa. Tūlai mai le national, tūlai mai le leipa, tūlai mai le national, tūlai mai le leipa. Whetongi ia i le vālea, le mālo lea, pāti whaupwhai, ma lea pāti whaupwhai, i lea tolu tausanga, ma lea tolu tausanga. Ai le i toe lotea. (11 governments at the time, including
a few times Labour came into government and not a single thing was done to it. Not even like that. Yep. Not like that. And nga la leo te whatoe nei. Le whai lau silingi ai a le pāti whau whai leipa. La le mena tau le lo tea ili nei mataupu. Ma avea ma se mataupu e lango tu i Samoa. I le teimi o whainga pānota ma whātou sina. La le mena le au mai ai o se vāenga o le navatau ma se vāenga o le manifesto. E ta tai e tuai Samoa ma whaatino i loa, ma whai se whai unga e le nei mata upu. Fast full ma le lua tausanga. E le lan tō whaafonga me nil saunga anai. Te e le leipa le nawa i taimu, nofo ai ala i lea. Umatu le lua afe ma le tolu. Ne o ma ina i le lua afe. Luas full ma le wha, luas full ma le tasi tausanga. Ma i mau. Ea. Ale ala o siringia lola ia lea ma le loto ma le anganga o tangata Samoa ma tangata Pasifika. Ale asa na whai lava la i whea. Lo tātou na nau whaavalea ia tu la i mai le leipa. Ai sei wawa ai lato me whai ai tātou. A o le toa tele o whai pule Samoa ma le Pasifika lea na iai pae inga e tele o tōna i atu. A reise mena lutea. Reise mena whai. A watu nei fo i el se fisiri wai o i tala i tangata nen whapea mai fo i la ele ma alofanga whapea. Oh, it was never in the agenda of the Labour government at the time to revisit or even touch upon that issue. But, na i ele tau marusi anga i mawhai ai, o nau tau toi au mai ana mata upu le lunga. Se manu e o mai i le tai au nei, e le pa u le leipa. Po le a lava le malolosi o isi, vaenga whai e tū lava le leipa. Le anga le a mana tua e Samoa. Le anga le leio le leipa. Ilo lato mana tua fo'i o tangata Samoa. Ma whaatino ai le mata upu lea. Ma pāsia loa. Ma wole ni toi e lia lunga ma le sau o le manongi leanga. Ioi. Le foi la o tātou nofo nei ma mata ma tilo. I le luma na i o le pāti whaile nei. Na lātou whātua na i ai mea sa te tau o na lelei o na whai mō Samoa. Lenga o lātou lea sa pūlea whaakolone le tātou atunu. Ave ese mea sina ma mea tō tino patino le tātou atunu. Whaapolonga le tātou atunu. Whana le te tai o le tātou atunu. Whaata whea te tai o le tātou atunu inu ese ma mali niwa i lava i le toi fo i mai o lātou pona iwi ma. Ma lefu i ele o Samoa. Toso mai le vaa o le tālune ma le wha ma ioti sa i ei lunga. Na toi titi tolu sifuru ma le tolu pasene o le tasi vai tolu. O ta ngata whaitau a whai o Samoa. Tuli mai le amaltu. Le dawn raids. Vai le fau la lai tu lau whaafonga le tunu. O nei maumbea. Ai le ai se alofa i a Samoa. Le ai se mea na whaia i a Samoa. Au le to a tele o whai pule
tino Samoa sa iai. Tino le Pasifika sa iai. Whāto ese whawhia. Whāto ese whawhia. Mass illegal deportation. That's a fight. Lena whai e New Zealand iei tātou. Lena sauni Trump e whai ia Amerika le. Ma tangata Latino, tangata Mexico, tangata Afrika e mai isi atunu, ma tangata uli mai isi vaenga. Filipino, tangata mai Cuba. O tō whawhongai. Mera nā leo te whatua nei. Leo o tala no mai anai. O lea la alwe ave o le International Court. The International World Court. The International Human Rights Court. Ta mina le whai ai le whasu tau sanga le wotea. It's here. It is simply a wrong that needed to make right and put right. Upo nau la raunga. Tai sau nunga le TV ma mai moa i ei tangata. Nau raunga tu ngutu ma la mori mau tu ngutu i le aso na pue i le televise a o tu inatu le mori mau luma le soa komiti al Parliament o New Zealand. This is no longer a political issue. It is something wrong that needed to be put right for once and for all. Ia waftai le tua o taulu. Walango ina la ufinaunga lea na whātu nei. Tātia ese lo suli. Tātia ese suli le watalia le Parliament. Ala tātou wō e whina wina le manuia mō tangata mātutua i o le atunu. Lea na soifua tonu le teimi lea. Wha malulu atu foi. I whanau mātua oti tulou le whaafonga le atunu. E iai o lātou mātua e anga waa iai le mea lea ma le whaamrianga lea. Ai ua whai i langi le wholaunga. Ua lea a fia ai o tau. Ia po nisi fo i ua whai i langi le wholaunga. Ma le turi ngasia. Ile whaamanuianga le nei. And you know why? New Zealand is willing to do just that because it will limit the amount of money that will be paid out in compensation to people that haven't given the oath of allegiance and are not citizens of this country. Melena o Mali New Zealand. Yeah. Mole sila fia lau tele le nai le atunu. A wā e tāua. E tāua tele le malmalama I upu e whai e tangata. Wā o lela whatu nei, e is tangata I e tātou te milo whatas. E fia e whao ngā tangata. O na tū lei mai leo o is tangata I luma. A me se voi a o tau tinamata mai tai le tau te malmalama lau tala le whai atu. Te o tau te milo solo ai au tafo kankange. Whai la ia leo tonu. Tu lei mai o tau tinam te mai tai. E o mai e whaapasai. Whamatalanga I masāwali ese au mai I. Ai lafi mai tua. Gunslingers leo se I whana. Ma le au gaslighters o le au tutu wafi. Whātoa mai muri ya. E ono mai whaapene I ulu fo I lele. Pini mata itu. E o mau kilo mai whaapene I whaapene. Pena solo mai whelau pōna au.
Suanga le vatele tātou tari e, ma tātou wofi fia, ma tatalu I le tua. Ia. O uma mai whaikala le anga mwere ringa o le aka o sa fia. Ala tātou wofi fia le lo. Tātou fusi ma whatalofa. Tātou wosi. Ma tātou pe pese. Pese I le taimi e whatanga mai ai. Ele fonga whatalai. Ka koungi kukuri o mai whafo. I le tātou leusta ia o tu la whono alo ia ma tausi le mamalu o le parlemene. Contempt of parliament. Be aware and be alerted to that tomorrow. Only when the speaker allows us the authorization to cheer on while the question will be put forth. A o le itu inatu le vesili, ma fatu le lafo I tono le mauta. Tatu tapua. Tatu tapua I pe o tapua inga fo ia. Lau Musalemi ma le au. Tatu tapua. Tu atu I lumba o le tua. Tatu wone malolonga. So ma tātou telefou I vai whanua, tātou mai, tākou koe a maka whalei, ele I tū la mulimoli, ina ua ngā Gagaifo Faiva, sa tapua I o Samoa. Radio Samoa. In this update, a resounding success on Te Hikoi mō Te Tiriti's final day, with 42,000 people joining today's rally at Parliament, protesting Acts Treaty Principles Bill. Impassioned speeches, chanting haka and waiata filled the air as MPs looked on from the forecourt. Bill author Axe David Seymour appeared briefly with his caucus behind a line of police as the crowd roared, "Kill the bill." Ngāti Toa Chief Executive Helmut Modlik told the Hikoi, Te Tiriti holds a promise of respectful coexistence and is the only way forward. It's about unity. Where there is no unity, whānau, there can be no tino rangatiratanga. Police are commending the positive engagement throughout. One person was arrested for disorderly behaviour, another has been taken to hospital. Auckland's mayor is optimistic councillors will support his proposed shake-up of council-controlled organisations. Wayne Brown's released his draft budget. It proposes major reforms, including scrapping property management arm Eku Panuku, reducing Tātiki Auckland Unlimited's roles, and taking over AT back-office functions. A diver has died after a shark attack in the Chatham Islands. Police say the man was injured while diving off a boat. Jamie Cunningham has more. The man later died in hospital. About 66 types of sharks are found in New Zealand waters, while the Chatham Islands are known as the summer home of the great white shark. It's believed today's fatal attack is the first since a teenager died on Waihi Beach in 2021. Freight carriers are shocked State Highway 1's closing over summer in the central North Island for repairs. The desert road's closing between Turangi and Waiuru from January 6 until the end of February. The detour will add half an hour to the journey. Transporting NZ CEO Dom Kalassi says they were caught off guard. Our overall reaction was actually one of surprise because as far as we're aware, NZTA didn't consult on closing that whole section off. That's news. In sport, the significance of the week ahead is beginning to dawn on the All Blacks as they prepare to farewell two veterans. Sunday morning's test match against Italy in Turin, selection or not, will be Sam Cane and TJ Perenara's last with the All Blacks. With more than 180 tests between them, prop Tamaiti Williams says both have meant a lot to the jersey. What TJ's done for Māori people in New Zealand, the way he helps others is inspiring to me, and Sammy Cane the same.
He was our captain last year. I can only think of one way to send him out is with a dominant performance. A local hope has joined defending champion Takehiro Hitaji in confirming his appearance at next year's New Zealand Golf Open. Asian and Live Tour member Ben Campbell will be back for the tournament in late February. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Mie oe po se siolo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au puepe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au pu tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Whaongale tau tua le Pacific Easy le masina atoa Novema. Ma mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pea tātou whabitoa na o le lima tala pea whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whabe ai. O loa no foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni. Ma tino ile la faina o lau tupe ai nga whabitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai, mo li maisi au nanga I Samoa, o lo mawhaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele, pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer, e whaasawa I lo taimi, ai maise wa tangata fo I le pensini. Pacific Easy, o lau paanga mo tupe whamo moli I Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. If you came to party all night, I need you to make some noise right now. Do it how you do it, don't it walk it out. Do it how you do it, don't it walk it out. Do it how you do it, don't it walk it out. Do it how you do it, don't it walk it out. DJ, Sina Tawa, Sina Tawa, Sina Tawa, Tawa, si Tawa. Sina Kona, Sina Nimsa, Sina Kona, Nimsa, si Tawa. Araya, Siroya, Noa, Soa, Yoya, Nonano, Naheta, Eta, Eta, Yoya, 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 na, Yoya, 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 Maye, 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 no. Sina Tawa, Sina Tawa, Sina Tawa, Tawa, si Tawa. Sina Kona.
Sina tawa, sina tawa, sina tawa, tawa si tawa. Sina kona, sina nimsa, sina kona, nimsa si tawa. Nagaya, siroya, noa, soa, yoya, nakonano, nakoheta, heta, 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 yo 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 ya na, yo ya yo ya yo ya ne, maye 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 ne, maye 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 no. Sina tawa, sina tawa, sina tawa, tawa si tawa. Sina kona, sina nimsa, sina kona, nimsa si tawa. O whaalongo wa e sai Supokako ua e tu uai Ai o mata lava nei e whesangai E ave tusi I aso ta itasi Ua avanga ai o ulangona Le poto Solomona Ole umi na le tu etali atuai Ua faa fau fau I mea ai Ele oa use ave tusi Se uso tatele o toelai Toi whatalofa ia te oe, mo le nganga whiwhio, mo le nganga whaaftai, ti ute ma Faiva alo whilima o lo whia ngai mo lo tātou tunu ule nei aso, ia le ua nganga ifo I le tāpua inga. Ia e mase fo I o le wha malu mai pēr o ao alofa o le tātou ma tai siri le langi, o lo o mawhai o na whaatau nu uai o tau ti ute ma Faiva alo whilima. I le aso whanau le na sen mai ia te au. Po ana nafi ea ai ua ngalo ia te au. Ua tuai, ai ua umole tātou por kalame. Ia au te manatu walanga lele I le vātu nei. E te tau pēr o na wha leo. Leanga e tā ua I le loto, ma le whina ngalo le tangata na lafo mai. O lo uso wha pele pele. Ia afa godinet. Ma ona saafi e whinga. Ina ua alofa manga le leile atua. Ma wha manuia ma wha o popo aso le soifua. Ma tau sanga o le soifua nga lue ma le tautua a siona whaletua ia se nio sefo godinet. Whai mai le tustu singa a le sunga ia afa godinet. E whamula mole, te alofangia sa vea. Te alofa lava si o to luono le tele o tau sanga ma ngā luenga le leie lango mai ia tea. Nei manatu o le mafufau, mangalo ia tea. Ia te au. Lona aso soifua. Ia lela. Lea whatau nuu na whai. O le whamrianga whabitole nei. Mosi au tau lua o se nia sefo godinet. Mo le atoanga o le ono se furu ma le fitu tau sanga. O lona soifua. God bless you, Sandia, on this, your birthday, and many more happy returns. And many more happy days ahead. Thank you for being a loving and a supportive mother to me, our children, and grandchildren, especially our Ainga Nalua, our both families. Love from your unworthy husband, Afa Godinet, and our children in Australia. Haftai. Ia manuia tele lo wa soifua. Belated happy birthday to you, my dear sister Sandia, Sefo Godinet. All the love from your loving husband, Afa Godinet.
Ia maulua ainga ai mai se fo I whanau ma whanau. O wō mai masani. Ia whaile leo le atou se vea. E moli atu sapa wa tuwai ia whamurianga. Ai ava tupea. God bless and many more happy returns in the future. Ia lena, e lambal whaalinga le mo tātou ia malanga tai au. E ua mai ia le whasisilanga fo ia. A le tātou teitei whono. Mai le tātou teitei whono. Molo sila fia. O le ua toi o seanga. O na tātou wo o lea I le toi aso nai moa. Lo iai le whailo inga o le ofisa o le High Commissioner o Samoa I le tuatusi 1A Wesley Road, Calburn, I le taule tu lai se fulu tai au mo tātou ia vave na taunuu I Wellington I le ansua tai au. O lo iai fo ia malanga. E vave o na taunuu. Ma e mawhai o na tātou whailoa I le food court ale malai wa lele. Ia nai lo umare me I le food court ale malai wa lele Wellington ia o na tātou wo whaatasi ei lea. I le tātonu o le tu lai iwa I le tai au. Mō le tō tele, tātou whailoa I le St. Paul's mana tua maile na e ale le St. Paul's Cathedral I le tau le lua. Ma le no whanga le na e le tulimanu o Hill and Molesworth Street. E sa so o lava bale palemene lo nuinga le mamao ia pito no uma mai no o tulimanu o no whanga e tātou te o ia I le lo. Moi lātou e tuai atu. A mata ulu fale I le palemene I le tau le tu lai tolu. Ia, mo na foi tonu. O le gallery, mo lātou sātu ina mai o lātou swafa. Mo le security clearance I le asoa tai au. O le tau le tu lai wha, anga I leono. O le tōlau launga, lona tolu lea le palemene, masau no anga a whaipule. O na toi fōi ei leo I tātou I le St. Paul's Cathedral, mō le whaafe a le Green Party, ma whai ai se tātou tala. Wheso tai pēr. A leo te wawai atu le tātou lisi leana mai e ave le stala ai lou suafa ma lou ave noa I to tonu o le Public Gallery, ia pole no fuanga fo I tonu le palemene tātou te mori mauina ai ia whelaflafo inga o saunuanga a whaipule ma tauru manga le mau te whono ma le tōlau launga I tonu le palemene. Ia e to a valus fulu ono tātou ia malanga leo a mai suafa. Ila wawai atu le nā ia. Ina nuinga, e whai ala si tō telo I tātou, le wheu te whaalongolongo atu ia I nisi o le a leo atu le waalele. A lau a mata na o nisi tangata I le fiafinei. Ia lātou lava tāwale. O nisi nae o atu I le pasi le whaatali I intercity buses, leo lo whaatali I le bus depot I Manukau whafsanga I Manukau District Court. Ia a o nisi. Ia o le uo I o le Otahuhu train station. Ia ma le Manukau train station. Whaatali e le train le nā. E alu sa o lava I la lo. I le palemene e Wellington. Ia le nā. O nai alanga man tuwa I Samoa pēr no whai atu. O le lava le tātou whasoa. Uti. Ia whaatasi e ma le teimi o tā penanga. Ia o le mwhai e na tu whaatasia. Se tātou pasi. Ia po ni van foi. Ia e mawhai ai o na tātou a ngai mamalanga whatas. Ai, I le mawhauwhau atu I le nei beo le atupu. I le tele o tausanga ua mawai. Ia, au lea whaanto a
alofa mai le atua e ngā lulu e whaatasi lo nā nganga ma e la tau fo i watula i mai le nei vai tau e tau a veida. Le paia inga le nei. O le malo so whaatasi le national. Ma le act ia whaatasi ei. Ma le toi ina o whai o malo. Wa vasa manaia Winston Peters. Ia po Sir Winston Peters foi. E le tutulo nisi o tātou mta upo e pei o ne iai ia le le hikoi ia pa o le savalinga te e maori lea na malanga tune io. Ia nā le sawa o Samoa, David Samoa tū mai lunga o le si tuli manu le nā o le. O le a fo i le mauta fono ma le palemene. Nā utilo me whape nei lalo. Ia, toi me i tonu le ulu. Ala ua palau vale aku e maori le kua kui lalo. Ia, ma le tātou hawhai e ni au ua maori ma ni o tau ngafa ua tai maori. Ia, le teimi le lei fo le nei e whaari e lo tau lango fo i le mata upa maori. Ia, whaatasi ai wato tele a tātou o eiso tanga i maori. Tātou sosani fo i lango lo lātou whaamui moe o i lātou fo i on tangata tūlanga ese tusa bale whea ngainga na sinia i le tele o tau sanga ua mawai. Ma ia whātū mawina ai le malo losi o nā tūla fono whawai, ma whainga whawai i lalo le tūla fono ua pui ai a lātou wai a te tau. E le ngata i le lātou sisi o manga, o le lātou sa o le tonga, whātasi e fo i ma lātou mersina, o le lātou tū ma le anga i whanua, ma le lātou ngangana i a puia. Ia ne nāla i. Walu ia le kamiki a whakasi le o David Seymour, a whakasi Māori. Ia whameli tala Willie Jackson. David, shame on you and your Māori iwi and ngati. Never tau loe fo inga, ai. O le afa Māori la palangi le afa kasi alo kamale o. Kamale o David Seymour. It will be so interesting to listen. I look forward to that. Mai o te so stebi o te whaalongolongo i launga a te tai nei ma whai pule i tono le mauta whono ma le palemene. O te tamo whai lava e oto mai se mea tāua. Lala fo lea nā laiona o whai atu nei. O le tāua o saunuanga ie au mai e whai pule. E ai le teimi e wawala ai le upu peritania le e tau le ambiguity. Po le ambiguous. O le wingo le nā upu. Le masani o nā. Maua fo i tula fono e tusi e le palemene. Ma fai e le fono fai tula fono le palemene. O nā maila ia le i le matanga le wenga o whaamsinonga la tau te wha winga ina. Ma wha le liu ina. Ati na e ino le tulafono, ma wha ngā le tulafono. E ei taimi e mai ei tulafono o umanu pasi mai le palemene. Ai wale mwhai pe o se pe e wha winga lua foi. O na wha winga pe wha matala ina. Lea nganga na tu si ai le tulafono. Tasi fo le nao whawhita auri o lo tula i mai tono le tātou utunu i Samoa. Malana pale mene. E ese le nganga na tusi ai le tulafono. Ma pasi ai le tulafono. Ai o ane i le tawhatolu o lesi baenga whataua ngai al malo i le tūtau whamsinonga. O makua le mali lie ale pale mene. Ele whaawinga ina o le tūlafono. Na pau le tūlafono lea o te talo pe iai. Ina ia vave o na whaia iai se whaiunga.
o le tula fono lea na tapena whaatope tope o whanua ma swafa ma le whaatulanga ina mai o seisi whaamsinonga e tolu i ai whaamsinonga ale atunu. O lona winga o le mea mua na tātou iai i le awhi sa lau walu sifu ma le tasi le fitu tausanga na tapena aile na tula fono. O le tula fono au tū e whaalango uma i ai whai unga o whaamsinonga o whanua ma swafa. Al whaamsinonga mua o le urua i ilo ina o se mataupu. Ma le whaamsinonga lona lua. E ave i ai ni o pili mani tālu sanga e toi ilo ai. A whaifo la e whaia se whaamsinonga lona tolu e tāwalunga i ai ia le ilo ina o se apili. O lona winga. Ua whaia seisi whai unga i lunga o seisi apili wa uma o na tango fia el whaamsinonga. So the question is, Malef City, e whaafewheo na tātou toe tango fia i le whaamsinonga lona tolu, seisi mata upua uma o na whaia i ai ia se apili. So there's an appeal over another appeal. Maua mai. Le ala le nā. Au te wha malu lua tuai. I le whinonga o lo whaia pēr e tui la epa. Ma li mongi ma le HRPP. Toi i titi lava nisi o le HRPP o iai. A le mea le nā leo a outou sila ne iai pe ono o vantu le lua vai aso o tuana i atu. O leo ua a mata ona malepe mai te tonu o le HRPP. Ona o le tūlanga o le inosia o le mea ua o iai ia le whaipule lea o le ala i le pule e limoni a iafi. Tulou le whaafonga le tunu. Ona upuane i wo o mai a tiau i moli mau whaatuatua ina o tangata le te tonu i. Wa si masapai maamo whaapepe e tuila epa le tangata sa tau ai maa mai leisi tū o le veli a o iai to tonu o le tautua Samoa. Le lawa sau i le spito wa na fu i whalongolongo ma i loe le tudu mafu anga na lai ona sau i. Na umalono whailo na ngalumal mana e leisi sa o le matu ai ngā matai e len. Whai ma le ngalumal mana o le to ino o tuile epa. Dea lola o sau i. E sau nei, e foulama. A o le nofo ma mata matatu, ma tapua i suisi nia o le hero pipi. Whailau tusi. Le wana ia whaia uma tonu o le vaenga whapwhai. Ai no nofo ma mata ma whaalongo longo suisi nia o le whawhale tui. Lala le nā, wā lai o na amata o na tala lautasi ma le o toi o ni tangata i o. I ni whono tanga e talo mai. Ia wau tala noa i si awari i e tonu i. Ma milo ia i ma. Tala noa i fo i la ungongo sina. Ia mau mai ma. Au mai le sa vali la o lo iai. I le tusi la lea ma le whono lea na whaatino nei le lewa le mamautu nei. Leo tu i nā tuai. Now the caucus has given to le epa the ultimatum. Le wingo le nā upu o mana tu i nā tui e le whanonga. O le whaafale tui. Ina ia whaamawai mai. Whaase e tuangaru. Tu mau pe tonu o le pāti. Ai o le a lafo le te inga
I seisi tangata. Lai e ila wofo. Lai e lava lo de malosi malo na silafia. Ma mala malama le lei I whainga whawai le chapipi. E toi tā pena le lei mai ilo lātou sā malo lātou wā. Ai pangalea. Wa tali mai tui lepa. Au te lea luese. Au te lea luese. Langa iai mea ie manatu e te tau na wha sao sao. A e toi tilo tilo I le mele na whai I le wha sava vali I le mūtingi tingi o le la. Maafu le le ai. Tina mata mai tai o le atunu. La unga tu le epa. Mea todua le na whai le te malo Donald Trump I le aso ono o Januari. Lua afe lua sifuru. Ina ua whai ina le panota. This was actually a coup. To me, o se whaataita inga lea o le fauva lenga ma manatu ina ia ta lepe le malo. Pel melan whai Donald Trump. Whapotopoto mai tangata nā te le taria ina le taunu unga o le palonta sa e o luasfulu. Whaoso lo matangata e o e ta lepe le whale pai. Burned and attack Capitol Hill, the center and the quarter of the White House and the United States politics and Constitution. Pena umal mele na whai I naitina I sa vani ma. We naitina wa le la vava, wa fia a ai, a wa fia feinu. Wa ngā lala I le la vava, a furni ai, ile awala. Le mena momo ilo loto. E maitina, wa le vanon nofo, wa lepa, le mamalu. O le chapipi mo na te tai ma lātou vāenga whai ma sui pule. No nofo mai lungon fo. Ai o maitina. O whai le lātou leina o mia I o. O le paipa. O inu eto ai nā le paipa. Ai le ai ni whangu vai e tu whau o lofa lava tu lava I ai. Tā pēr tālo whai. Tālo whai. After all that march and that coup, because it looks like a coup, ia whapena fo I le aso na otua I le whatautonga, ia tu le epa ma I lato uma o sui whaipule, leo awatu le maunta, tauna whatauto I lato. Oa matua I sa. A olo alo pea le pale mene. I lana tala whatau le tupe. O na o boi leo la o whamtalanga. Po le ale tele o nei mea tātou te tala noa iei. Tātou mawhau I le whainga pānota leo o lo tūla lata nei. E lo toi mamau le whainga pānota. Aso luas fulu ono. Think of those elections and processes and how it will pan out. E le stala lo whanga solo nei. Au te whalungulungu atu a aveanga I le mautanga ngase mototua. Iai fo I manisi no whanga. Ua whasolo atu I aitu I a whilolo ia ba le komisina o whainga panota. Ma le au whainga ruenga o le ofisa o whainga panota.
tāru sia I o atu iai. Ua vave maua, se tūlanga le leie wa ai ai, ua mamā lola palota, ale atunu, mai tū malo. Le ngata fo ile nā, e tau, una tūla lata atu, iai I lea vai tau, ai ua mawhai ona ta oto mai fo I se ata le lei, e mawhai ona tātou muri tai ai I le whaatino ina o le stala, whapea nā fo I biometrics, le whai o tātou fingerprints, lolomi ina o tātou tamai mai lima. Ia whapea nā fo I male whaonga ina o le pānota online, po le registration online. Me umalawa nei tau ona a ngā iai. Ina ia whaamule iene fo I tangata, ai maisa le anawa tau na pepese mai ai. Ile amatanga. Ina ia whaawhaingo fia I o tātou tangata lo lala mapapa au I atu nui whafu. Le mwhai, ona sefe tupe ma wha mama a venga. I le whewai, I le vāo mālo, e o atu, e whai ia lātou le stala. Yeah. So let's hope and pray that we will be able to have those logistics ready to be used and performed very soon. Aule yo atu. Ile afa o le tausanga fau. Ra tātou o, tātou musika, tātou whasisilanga whapesinisi nei. Ia, fau I mai. Tāma se pesis tas. Toi titi atau nu leile malanga. Ale tō tele o le au whainga ruenga olo o I lunga. O le ala tele le teimine nei. E mawatu il wha malo I a tau tau. Ia mawalunga o le tātou tunu I ngā ruenga sa ngā pātia I le so. Nai whanau ma le tatalo. Ia. A whaia o le onga ngā ea o ai I le neitau sanga. Iono na winga fo I la. O le wha o fo I le me te e tusi lau pepasuenga. E rezo watali I sauma. E maitama I lau fo le paise woodwork subject. So, ole tua le lei. O meo tama I lau, o meo whata noa, o meo pusa. Ia, mea whapena. Au watu la watani, ole matua mātango fie. Ole, o siu tama I anga vaana wai ai. Ai whi mai. Ia, hele sian lau na whaiwhai ai te ua, mane o tu e mai, e whai ma o coffee table fo lea. Ia, ai le lopo ai o tamaiti a onga o sola mai, po o ave se whai a onga po lea se me. Ai te ua sau whi mai e tau. Ua o maua le mela ele tāno, o la display, o I lea fo I le coffee table. Olo o display I le mea e iai fo I mea tau lima na tae isi tamaiti e tūlanga ese ia le vava ai iai. Ia ma le whaatino ina, e mangai kua I pēnga. Ai a olo lava le kaimi fo le lua ku ua ia onga. Ai a lola ia mai le coffee table a rauka maka. Ia se tā pesel nā la uli. Whamanuia atu ai I la tau I lunga o le au la tele le teimine nei. Ia wanga I atu na ua ngā Gagaifo, Faiva o Samoa I le nei a solua. Lelei, oe inu o le vasa. Samoa, la lelei, le vasa, la lelei, oe inu o le vasa.
ngata la vo ine aso Kasi mana ufa ali ali malu Ai tile fa Samoa wana ole nanu Fa mole mole so te fi filo malu Ole tu feel it in Samoa ya mala 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 ta ngole sua le palua va male sulla tonga ya mana tua ya mana tua o tu pula ngata la vo ine aso kasi mana ufa ali ali manu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te fi filo malu now we are ema wale poto sili 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 awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto Hello? Mom. Ia, toi whatalofa ia te oe minu te muribuli o lo te toi o le tātou porkalame. Nai pese nā whaala i o whonga i lunga le ala tele. Ia, ma ue fo le ata ma le fifia a o tūla lata i le taunu i maunta malawa. Ia, ma te whaate ai lo fe e fo le i lo wika. Lav papali o no sa i lunga le ala tele. Whapena o mau winga o tangata ua. Fio o le fale mo fio faise malo longa. Tala le ofu. Whaasavili. Ia, taunu man buia. Ai au ne ngalo ia te oe, e le tātou porokalame o le vau filifili o Samoa. A fiafia nā nei ia, whapena foio na a fio mai ma mriu mai ia to ina mātutua. Tupu mai, o tapa au ia whapea foi le whawhale upolunga. Ia e a vangalima i le tātou porokalame i le afiafia nā nei le tō whai a vaipua. Hapena foi ia le fionga i le matua ia tuipea. Te lenga sa le aula ia lo fpo. Ia whapena foi le te lenga ia se au le malo. Ia mauto uma foi o le au whaitoa wha le atunu pēa o tala leina i whaasoa ai. Ia whaasoa foi ma le whaatamali i ma le whaafale upolu.
whaafonga Samoa, a ieise mea ngā mo tupulanga lalo vau lea tunu. Ia, mamanui ai lau tau mawhtanga le fiafia nā nei. Ia, ma le sunga lauli Isaac Paunga. O le ngalo ia te oe, le vai o leola, langa o leisi tātou whangu vai o iei ie silsila mai ai. Nā utau nuu ia le tātou vai ma oka i maketi, ia ma maota o masani ei le atunu, anga i atu i le sfulma le tolu Lappington Road i nai o Tara, maota i le fionga i le saoli i atuala tau pa u tino, ia fo i le faletua ia peka. Ia me se fo i le ai ngali. Sfulu tolu Lappington Road i o Tara. Whaftai e tuaila o fionga le saoli i malfaletua. Ia ma le ai ngali i e me se fo le whaafadoi no le maunta mo le tātou maketi e sulfai atu i eile atu nuu. Ma ua masani e le fitu le valu tu sanga o tuana i atu. Tātou maketi mua lava le nā. Le tele o tau sanga o mawai la lava ya nga I lava I eita ngata ma ua masani e fo se e mai lea I le tātou maketi I le lua sifulma le lua Templeton Place I le tua fine ya nive malia ma le tamaitai o Marita Sawanga I le lua sifulua Templeton Place I nai Glendon Manu Rewa watu fo le fa maloma le fa aftai malia ia po le tua fine fo ia nive. Ia mese le tamaita I Marita Sawanga. Le anga le lei o tātou tangata. Surufa I atu I le tātou marketi le nā. Ia awa le tu langi lava nei o marketi tele I e lua I aukilani saute. Se mai lea I le o ngā tonunga le mu o Mangele. Taulanga whātau I Mangele. Oso mai le tūlai o iai le McDonald. Ia, o le Tasi Market, o iai ia leuso ia whaulatane. Peter Silva. Ia, leuso ia se eti matavita. Auntie Fiona. Ia malo tō au whainga luenga. Ia, mese le whamalunga fo ia le whiunga le whaasina. Tapa au whaasina ia tole foa. Reverend Larry Tupai Lavea. Ia, malo, whaftai, ngā ruenga le lei o lo sulfa I atu fo I eile atu nuu, ia mamawai fo I le tātou whangu o le whangu vai o le ola, mo ngase o le tino, o anu ngase, o le so o tanga o pona iwi, tuli lima, tapu lima, o tuli, tapu vai, tau au, ia, e mese o le wha le lei o le toto maurunga. Ia, mese fo le ngase o le suka, ia o le ngungu toi whaalea o tō tonga tā ua o le tino o vai mamama I ai mea o ona I le tino ma le ala toto o le whatu ngao ma le ate damaged liver and kidneys ia au ngā tele ma le tātou vai a voka le nā for prostate cancer ia po ngase lalovasa o le tūpā o tane o lii ia fa pe foi le breast cancer por canes o le susu I tina mata mai tai ai atu le fa funga mai ia a tawalunga I o le tatu marketi numero tasi Triangle Road I Massey au ki lani I sifo ia o lo iai le Grand Market le li o wahid ia malana au whainga ruenga le no whanga tonu sa iai I o le tasi market I aso ia I lunga lava shopping center le roundabout te le na o lo iai I le Triangle Road ma Massey Road I Henderson I Massey ia na ia e fia ia le ia tau savea ma e fia whaika kala ma e fia kalanguai ma e mana oa sa I o atu pe o le tele o tau tinam te mai tai fa me se fa momoni e saua o ia momori mai le vai a masau se ka kala ia na faila ia ai te o tu love o le o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu a o tau mai e la lata I tātou maketi ia ngā I ei o tau I nā whaingo fia ia o na maua le vai mo o tau ia o le tala muri o le so
O I lātou uma o lo fōfou malanga. Mō le wha moe le aso a te au. Ia, o le ua mai a tāpenanga. Ia, whapena fōi. Ia mea sa tātou sāwa vali mai ai. I le maa o le awala. Ia a o lea o le a tātou traunuu i le toe aso nei mua. Vi ia I lava le lofa ma le anga leo le tua. Whaftai fo I le au whaita talo e maise le atunu o atoa I tamam tina mātutua. Ia. Ina ia malanga ma le atua I le aso atahau. Awane ia whea e ni atua o le ala. Tau nuu malmanuia, lo whatali mai ia le tātou High Commissi po le High Commissioner o le tātou malo tūtō tasi o Samoa. Le whionga I le tapau whasina, ia tole a fōa awhamasanga whamatala, ia malona fōi au waa le tamaitai o Pauline Schmidt, ia male au whainga luenga atoa. Mori atu le nganga whaaftitele, I lou tau tali malo whaata mali. Ia male suru atu, e apa atu o le mamalu o Samoa, e maise le tawhitolu o sailinga malo, tai au Faiva. Maftanga so whatasi a whaife au, a Samoa I au kilani. E whapena fo I le fono fau mamalu o Samoa. Ma isi fo I whalapu tonga, mai le lau mua lava o Wellingtone, ia, ma le lato fo I fono fau ma sunga I whawhenga inga. Ma tangata lau tele o le paia mawalunga o Samoa. Ia manuia o tau Faiva I le aso tai au. Manuia fo I le tapua inga le atunu. Fai mamalu, ma le malu Faiva o Samoa. Ia tau o tupu, mai o le atunu. Paia I ainga matapau, ia maua lau tau wha. Le whaafale upolunga a Samoa, ia tu mua, mapule. Ainga le tai ma le waa o fonti. Ia whapea foi le mamalu o malo whenga soloa. O nisi malanga mau mai le lo e le a Ayo Keriso, Christchurch, Gisborne, Dunedin, Otago, ia o e fo I malanga atu I Waikato, Rotorua, ia ma so se no fuanga lava. Tātou tatalo ina ia maua, lo tātou loto ma le nganga ngatasi le aso tai au. Tātou maua ele whea lo whani. Tala noa I le upu o le lofa, ma le upu o le whea lo whani. Ina ia tasi lo tātou loto, tasi lo tātou mafo whau. Ai aua ne I whaasau sirises, pe manatu o le ia iaia I tātou vi inga. Aua ne I o tātou whaoa, le anawa tau ale manu lele vai tuli. Ai ia tātou tun matai le lofu ma le anga le leio le tua ia pui ai, ia le ala. Fetalo loa I ai Samoa I le aso atai au. Mai se fo I le whaamalmalunga ale au whainga ruenga pa ia le tua. Whamangalo se leo le au nei, ia mese le tau maftanga ma le sunga I le seiuli, le sunga I lauli. Isaac Paunga ia mato ina fo I ma le porokalame le poa na nei. Le atau sevea seiuli le nei, le urua I rii so alo, Pestata Malelangi, Al Harrington Tumanuvao Lavea. Ia manuia tele nei e fiafi. Whaasoif po ia tātou whailoai I le aso tofi. Usue e fu